Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Ua ta ilo tuno. Ta lava na tofi o lava se manuia o Samoa. Fa tai lo lofa malo anga le. O te manuia mai lo lato soifua ni nei Tiafau. Maua matou malosi ato to e fatino lo matou wala uina le tua lo matou te mai. Fa tai foi lo so ni mai. Fe ngai lo Palemene Fonotaga le aso nafi e mese foi o nisim ta ua. Sa fono ai le lo Palemene mau tai. Fa tai lo to fa ia fa pena na so soania ia la to mai matou uma. Wa lava se manuia o se matou tunu fa tai manuia se matou tunu atoa. Mai lava I maunga te tele se o lava I se o pito I titi. Matou te talo, mo lau wha mawhanwhananga, ma lau angalelei, ia a fofo I lau Palemene nei aso, a wām ta upu fia talno ena. Matou te talo, ia pe lau wha unga mana, I tai o lau tunu. A wā lava la latou tō whā, ma la latou tanga. Ia wā lava se manuia o Samoa, ma ona tangata le I ero matou te mai. Wha manuia tapo inga, se o matou tunu, mai lava le ao malo, sui o fono sui tofia, tamam tina matutua, se o lava e matou whanawiti. Ia mese foi o tapo inga, ia au no le tala le lei, walo fina ngarapa ia. E ielo wanga le lei malau whamanuia nei aso. Whamanuia I whalulungo am tanga luenga, ma whalap tontu ma oti al malo, ia wafo ilo lato wala au wina le atua o le matou tamai. Whamanuia le ufafo, ma le ufale o lo tunu. I ne yaso yon fe au mo na ngaluenga le I fa mangalo lau Palemene wale ato to lava I uruma e ala lava le toto le matoli e Yesu Kristo le matoli mo le matou faola. Amene. Baftai. O te whasisilatu wa amataria nei tol manga le fono ao whaitula fono. O te mai whatalo whatu nei Tiafau le wa I o Palemene. Le fio lau fionga le tai o malo, lau fionga te mai tai Palemia. Fio lau fionga le sui Palemia. Le a fio to fionga I minsta o kapeneta, wa Apia fionga I minsta lango. Ia foi lau fionga le tai o le tua ngai, te nane lau fionga le sui tai, a fio te fono, ma sui te fono, komiti wha Palemene, ma sui mamalu uma o le Palemene. Ua whitaria I salu le nei tai au, o atala foia ia o le sau le ola fau, ua momoni mai iai e le atua lo o tō soifua, ma so mātou wola. O whailonga ia o lana whaia ea, e le motusia, mo lo tātou wala au ina. O tātou sila whai manu mo le ori. Ve ia lona suafa e whawawau. Whaftai le tua no nanga le lei, o leo wa utu matangi li o waa, a wale alo whaiva o le maota le nei aso. Walo sa I fuamanuia, malo le langi mama, wha malo le usu I le nei tai au. Tātou la lafo I le tua le nei aso, e wai me uma le manuia, ma le fine mu. E whatalo whatfo I le afio mai whalurunga am tanga luenga, wala tontu ma oti o tatu malo, tai au manuia. Wha malo whaftai, wha malo si mai, mo le langolango ina o la tatou ngā luenga. Samoa ma lau whafonga tapo I mai, I au tūlanga, whalangia, le ngata o Samoa nei e whapefo I so se tafo ke lope, malo so I fua manuia, ma le langi e mama. Tatou ngā luenga nei aso, ia na se whamanatu lava no foa, I tātou whaau I la vea. Manino lava tātou tūlafon tū mau, na review pēna toe ilo ina, I whai ungo le pai inga taruai. E tālu sanga no foa mo se awanoa, I sem tā upu fia wha sao, po sem tā upu fia wha amal malama.
e le talia no foa fa o la vea i le isi fa o la vea manino lava tato tu la fontu mau o le finangalo manino le o tai il malo por tai il maota na ia fa sao pe sao noanga sui fono uma o lo hia fa fonga mai ai na yo la tu malo fa tai mo le aso nafi tato fero inga mo le miliona ia tonu foi ia o le ia se vai liu le yo ia il tato fo inga nafi o le afso swani fo yo to finangalo e mese fo o avanoa o le komiti fa tonu ia mal komiti ngalu rue ia o le sa ave e tato fasili tonu foi ia mo fa sauino tato taimi ma tato ngalu ua manino ia tulanga uma il tato miliona o le talo at fo ftalai ia tu tau mua i tai sou lo na nganga e taftafafunga iai le tō whā ma le utanga whtālai. Manuia le usunga whono nei tai au, manuia lau tapo inga Samoa. Tui nātu pepa. Mua, pepa le Palemene lua filusu tolu, lua filusu whā numera iwa suiva, tali le malo le pepa le Palemene numera se lauli mono, li poti le komiti o le vaianga tau lua whioloa i le pepa le Palemene numera fitu whā. Li poti whale tau sanga le mtanga le wenga wa onga, ta alonga manga nu. Mo tau sanga whale tupe lua filusu tasi, lua filusu lua. Lua, pepa le Palemene lua filusu tolu, lua filusu whā numera se lau, tali le malo le pepa le Palemene numera se lau lima fitu, li poti le komiti o le vaianga tau lua whioloa i le pepa le Palemene numera iwa sifuru. Li poti whale tau sanga le whaatonga whaavai tau whatunga o Samoa, mo le tau sanga whale tupe lua filusu tasi, lua filusu lua. Tolu, pepa le Palemene lua filusu tolu, lua filusu wha numera se lau malitasi. Li poti whale tau sanga le official commission o whainga pālota, mo le tau sanga whale tupe lua filusu lua, lua filusu tolu. Wha, pepa le Palemene lua filusu tolu, lua filusu wha numera se lau malilua, li poti whale tau sanga le official commission le tue fuata ingo tu la fono Samoa, mo le tau sanga whale tupe lua filusu lua, lua filusu tolu. Lima, pepa le Palemene lua filusu tolu, lua filusu wha numera se lau mali tolu, li poti whale tau sanga le wharatonga susu enga whasei nisi Samoa, mo le tau sanga whale tupe lua filusu lua, lua filusu tolu. Ono, pepa le Palemene lua filusu tolu, lua filusu wha numera se lau mali wha, li poti whale tau sanga le whale medio Samoa, mo le tau sanga whale tupe lua filusu lua, lua filusu tolu. Fitu, pepa le Palemene lua filusu tolu, lua filusu wha numera se lau mali lima. Li poti whale tau sanga le ofisi tau si mawaenga, mo le tau sanga whale tupe lua filusu lua, lua filusu tolu. Walu, pepa le Palemene lua filusu tolu, lua filusu wha numera se lau mali ono, li poti mo whainga palo tala iti mo i tū malo palota o whale ata wha, si umu ma wa o fonti, lua filusu tolu. Iwa, pepa le Palemene lua filusu tolu, lua filusu wha, numera se lau mali fitu, li poti whale tau sanga le o nanga wa a Samoa, mo le tau sanga whale tupe lua filusu lua, lua filusu tolu. Se fulu, pepa le Palemene lua filusu tolu, lua filusu wha, numera se lau sifulu wha, li poti whale tau sanga le whale tupe o le atina e o Samoa, mo le tau sanga whale tupe lua filusu lua, lua filusu tolu. Ma le sifulu matasi, sa ro lua o lua wha patasi, whasisilanga o le amati whamaluina, tu la whono teu teunga le tu la whono tau i mo whalawe lawe whafose, lua filusu tolu. Ma le whalo alo lau fio. Ngā ruenga o le asa tau malo, whaitawina tu la whono tau whaofi. Mo mua tu la whono tau whaofi o le whaitawina o tupe whaopopo. Numero tasi, lua o lua tolu, lua o lua wha, pe lafo inga whaauau i lunga o le whaitaunga whaalua, i lona aso lua. E tolpo pe lafo inga i laso whono nafi, ua mai asau noa le suis whono mo sa whata numero tasi. Ia, le avanone e stasi sui mamalu, ia, fia sao noa. Ia, lewa, ko mali sao le, sui mamalu mai whala time samtau, ia, le avanone le o lo fiong.
lau fionga i le whangwhetalai. O le ewa mai ona e sisi le atu mua o le tae au. Le vi inga ma le whawhitai i le atua. O mwhaiwhai ono tātou au lia maila sa whono lona lua nei. O le uluai whono nei whuitau sanga fōu. Ia, e whatalo whatu ma hofalo whatu. Lau a fionga te whangwhetalai. Apia foi le sui whangwhetalai ma le whailau tusi. Ia whapea le o fisa o le whono. Mātou te whapai te foi nai tū o le mauta. Le fio lau a fionga le tamaitai pāni mia. Fio lau a fionga le sui pāni mia. Ia pa ia maulunga o le. Ali ima tamaitai minsta o kapeneta. Ia whapea foi a fionga i minsta longo lango. Ia whapea foi le a fio ato nei tū o le malu. Fio lau a fionga le taitai ma le sui taitai. Ia ma le tātou wāenga whai o loa ngia le mālo. Mātou te whatalofa ma o wholofa atu. I whaururunga o mtanga aluenga. Ia ma whaalapo tonga tū ma oti al mālo. Ma tātou ma futa le nei tae au. Le ngata i lea o nisio ma manu le atunuu. Ia o ma whai ona tātou whono whatasi le nei tae au fōu. Ia whapai te whori tāpua inga maulunga. Le fionga i le whamasino sili. O li matamaitai whamasino. Ia whapea whori presidente o whanua masuafa. Ia matpa ia maulunga o le ofisa o le whamasinonga. E whatalo whatu whori tāpua inga i le. Ao mamanu o le mālo ma le masiofo. Ia whapea whori le sui o le whono o sui tōwhia ma le wharitua. Ia e maise o Samoa o au i tama ma ainga. Ainga foi mala tau tama. Le uso ngā tua mua mapule i tua au mala taua. Ia ainga le taima le waa o whonti. Ia e maise o le au whai talo. Au whai ngā ruenga tofi. Au whai ngā ruenga pa ia le atua. Ia o loa whanono manua wasa manuia o le tātou atunu. O te whatalo whatu foi le. Sio i tu malo whalala taima sa matau. Ia whapea le nofo whawhia ngai fio si o tātou i tū mālo. Ia mālo le langi e mama so i fua manuia. A utu lai atu i le hawa tele ma le mi ngāo e tauai. Ia whaifo se sao nei tū mālo. Ia wā le tala noa ina o le tala whaatau o le tupe numero mua mua. Lua orua tolu, lua orua wha. Ia e peona i luma o le Palemene nei foi tai au. Lau fionga te whangwhitalai, ia a mata se tala i le. Mo le atuat wha malo i le fionga i le minsta o tupe, e whapea fwoi matanga aluenga ma. Matanga aluenga umam wha alapo ptonga al malo, ia sa ngā lulue mo le tapena ina o nei tala wha tau wha opopo mua le tupe. A mata sa mātou tala i le mana onga nei tu malo, ia naona toi whamanatu atu o nawa i nāle tā sanga nei tu malo i o na awala ngā lue o le awala lau papa ia le ngata i leo le ala tele ia pe o na i nei vai tau ina wa pa ufo i ti munga whai unga ma le amatanga o nei tau sanga ia o te lea se whare tonu a wara tele lo i e teimi nei ia whapea fwoi whare mai ia o tā sanga umana nei tu malo nawa i nā ana on fa manatu atu abatu le fa sidi da fionga minstao fa tong le banta sanga nei tu malo ise ava no em faisa talo mua po se udua ise selenga on sila fia o lewa tolu neo tau sanga fa nga solo nei por calamita u al malo ai le yo atu ar fa so al malo nei tu malo atasi nei tu malo ese de malos tua ela tu nui fong tau mafa ele ngata i tu tonu re tu nu ia ai fa pe foi le au ina tu i marketi fafo mele na ntoi fa manatu atu i lawa fionga minsta ia ele tau ne ale to fa i lau fa soa ia lo tari pele nei tu malo
ia istemi o joy fa solonga a fa o le wa lua tau sanga ia wa mission nei tu malo lona winga tau na fa na faile u wa selenga nei tu malo mo nei tau sanga fa tu pewa a mataria ia no o mai le tau sanga sui tamai tai lau fionga fong fitalai ia malie sui mamalo se vanoa manu le i se le mista fa to ama ama malu fa talo fatu lau fionga mista lau fionga le fong fitalai malu le Palemene fa talo fatu fo il fa fonga Samoa lo tapu i mai mota malawa ia po fe lava ta fo le langi fa ftai le tua o tatu to ia ulia nei aso fa popo o tatu Fonotaga au le whaafsiri lau whionga i le sui mamalu. E le pu lea atua le mtanga luenga le tō whaari tu malo. E te whaao o mai le aso. Teimi, e whai ei lau tō rua i se selenga. Whamani nonga na o tamta upu. A whai loa i whina ngalo e whai tai au lau rua i se selenga. Whai loa. O uman whatatia la fua e pasi ai le lima se lau wafe. Al tato mtanga luenga. Ia, le wha solo tua i tua tato rua i se selenga. E nao no whamana tuatu. Wa lewa no whatali e watu lau tusi. E whai loa ai le aso, male teimi. E te whina ngalo e whai ei lau rua i se selenga. Ia, sia whamana tu lea, nei te iwa e sa ima ia te au i. A ele o whai alo tiu te o le longo atu, le pursili male mtanga luenga. En whatino ro leo tato rua i se selenga, au matu saun, le ngang wha lolo. Ia, malo, saunu e lau whionga mista, manino le mta upu, lau whionga sui malu, au sauna. Whaftai lau whionga di minsta, ne anga o lai whalongo maisio tu malo. Nā fuoto e watu nei tu malo e ui na tuai. O na o mai lea le ofisau tinama tamai tai. O le nei tu malo se tasi o tu malo e se tele. O se o mato pito nuu o matautu. E lua pule nuu ai tasi le sui tamai tai. Lewa na tatalo atu i le matanga luenga. E te whale tauala i le whionga minsta man matanga luenga. Awa mo mio na tofia ma approval ia se sui tamai tai mo pito nuu o whare vai. Si fia foi o pito nuu leo whare vai ma matamata nanofo. Ia olo o fio ma e ele le au mamalu o le malo o temi nei na o le talu lava ona a matamaile nei pai inga ia ele o whaonga ina pe le o alo ia foi sui tamai tai o nei pito nuu. Ia ona ayo wale usta ia inga ole ono afe foi le sa tu ina tu se vai tau lua afe lua tas. Ia mo fa le leo fal komiti ia sile fia foi. Ia o nuu i tua. E tasi le vai inga e le fa pe le o whaonga ina tau tupe. Ia awale mawali siti e pe ona ta pa tato official mele talo tuai ia afai foi wa ese sasio nei pito nuu ile le muri ta ia o ta iala tato mtanga luenga ia alo rumo tato sa ia matilo ia ona i tele ia vaenga o lo mo mia ile suita mai tai o nei pito nuu ia pe tai le mfon fatino ona ile o alo ia tulanga o ia terminei ia tau nuunga le leima matati ai peona ma word for sanga le fionga el minsta e tasi male tasi fa piliona tato tupe fa anganga ia mo fe fa tau inga ia tunu i fafo usale mal seful tasi male lima masina e uilea ele ma faiona fe soani le nei foreign reserve o le tupe fa anganga mo fa tau inga i fafo ia fa tu per tato paketi e pe na fanga solo nei o le isi tu ta ua i le vaenga lea ia talo ai ona le pa ua tato value tato tala
ia whapea foi ma le tau le soifuanga. Ia e le mawhai e ona au siari tūlanga mawalunga, ia e te tau ona iei maasina, whaanganga mole, fe whaatau inga ia tunu I whafo. O le isi tū mole, si la fia le, sa tātou ālalanga I le tau sangante nei na ua, o le piliona le tātou paketi. O nei foi la ua mai le si tala whao popo, lona winga o sili atu I le piliona le tātou paketi, I le teimile nei. A o le reality le iai. Ona o le taungata o le soifuanga. E le mawhai ai ona tutusa le value o le paketi ma lona whaatinoina. E oi, whaatasi e ma le value o le tātou tāla. E pe ona I waenga ia o le tauturi matai. E whai foi o le tātou fia de te leo o le tātou paketi wa iai. E ai pe o se waina nei tu malo. E le o tutusa le value o le paketi. Ia ma lona whaatinoina. Ono le tūlanga e pe on tau mwhai atu iai. O le taungata o tau le soifuanga. Ai tasi le alu I tau te lea, o le tu atu I lau a fionga le minsta ma lo tātou malo. Ia, po le ani, whainga whaavai ma whai ai, o no tātou fo ian whawhita au, ni lea wāre tani masani a le tu mai, e le ngata I lo tātou whainga malo I nei. E whapena fwoi whainga malo I whafo. O lo tau tatai le taua o lo whaia, Lucia ma tunu la ia whapea foi isa la elu. E tua ina I ele tau le soifuanga lo I nei. Ai te taua o na tātou ngā lulu e tātou. O le ani au wala. E mawhai ai. O na maua se wha ma venga mole. Ma malu le tātou e tunu. Whaftai o leo mau atu o lewa. Maua se pa ua tau le swau. Ai tasi lea au wala tā ua. E whesoa swani le tau le soifuanga. O le tatalo nei tu malo. Ia whaawa o pēo na pa u tau o le suau. Ai mai se a, e te tau na whaise special price mo le whaalapo tonga o le EPC. E ngā osi ele tise. A wā o lou tau tonunga. O le ele tise o le backbone le o le development o le atunu. E whaalango lango I EPC nisi a inga. Ia, maso se mea. Ai a whai pa u le tau o le suau. E pass on le benefiti na le ngata I business. Ia, ai whapea fo le mamadu o le lautele o le atunu. O le tua lalo na ale nei tu malo. Ini whainga ma whaino tātou ngā ruru e tātou. E fo ia ele tau o le soifuanga le iai. O le isi vaenga e tau nsi sila en malo tu atu e pese tua lalo. Ia o tiu temba la fonga I lunga o mea tau mawha e yaso uma. O le moa, o le alaisa, o le whalao mata. Mea e whalango lango ma soifua ele tonu yaso uma. Pai ana whaise wha ma venga. Awe ese le tiu te ia ma le VHST. O na maua leo se wha ma venga mo le manu le tunu. Wa mele mai tau nei tu malo. A whai o le alu lunga tau le soifuanga I fafu. Wha popolo I ma le tiute ma le VHST a tātou nei. Wā tiri ai o na te le revenue le ko le te le malo mai le tiute ma le la fonga o le VHST. Na sa mātou tu alalo I le malo. Ia se isi sila I nei vaenga ia. Ia wā e tā ua. O le isi vaenga e. Fia watu isi tu alalo nei tu malo. E masani o na se isi sila ne lawa fionga I minsta. I tau sanga e lua o tua nai. Ia le foe matai tūd wha ngā solonga nei. Tau sanga wha tupe wha ngā solo. Le mea ne o le roll over. A le uma ona whao ngā tupe le tau sanga. E whai mai roll over I le isi tau sanga. A o le manato nei tu malo tu sai ma whinga whawai. Ma le tu la fono. A le mai au na whao ngā se tupe le tau sanga. E te tau antoi au mai tono le Palemene. A wae le eise isi pule I tua to le Palemene nei.
E mawhai ona o lātou whātangaina, se roll over se tupe, wale mona whao ngā e le taimina watu e whao ngā ai. O le mea whai lea sa, o le mea masani le au whainga renga malo. A lata ino le a uma le financial year le uma tupe. E tau mawhai e whao ngā i uma. A waa le uma. E lau te le toi maua tupe na e toi whaafoi mai tonu nei Palemene. E toi a watu ai le whaatananga. Bo where isi mea e whao ngā i ai. Ai pe e faula ta wharonga le meo le roll over. Roll over i tua i o. Ai le au mai tonu le Palemene. Nā o le Palemene nei. E mawhai ona a watu ai se whaatananga. O se toi whaawau ona whao ngā se leni wa le mai ona whao ngā. Ona wo mai lea i le pārapo tonga marosi anga whatau e tise. Ia mōre atu wha mālo mat whaftai le. A whionga in Minster. Ia watu whai whamanu ianga mo le toi tō whio le. A whionga le ri pule o lo i te minei. Ia o mā mana. E vai ama le alofa i le. Te leo le avenga o lo e tau avea. A meisel komiti whaatonu. Ia i le tūlanga mā whatia o e tātou whaarapo tonga ni nei taimi. Olfesit. O ai e whaapale nia le ngau tele o le IPC le wei te mine. Sa manatu ai au mai se whaapoponga le tala tupe whaapopo le whainei. E tau whaatumu ai le ngau o le IPC le iai. Ai peitai. O le mai tau atu le tala whaatau o le tupe. Witi Lusful family ona lea e totongi le IPC i le malo. Mo anang nononga tupe lea whaatindo ai ana atina. O te le lola po fea e ol whala po tonga me le tupe lea. A o le ngau te minei. O le mea lea bato le tua lalo le tātou malo. O le sa bato le whautuanga le amatanga. E leo se whautuanga e le anga i malo. A o le whautuanga mai le loto mama male anganga e fia fisoso ani pitola au le malo. Ia, a tō mai tau. O tele o toi whai atua e le tau le tise i le lua tau sanga le wa A lea lau o toi whai atu se tala le taimine. Ia, ona o le whainga tāo tū langa le wa iai. O lea wa si i tau le tise taimine. Ia, a te manatu e le o le tau le tau na si i iai. Ina ia vave ona toi recover mai le ngau te lele e te minei. A e te tau le malo, se sira toa. O le ase whainga e mawhai ona whisoso ani ai. I le whawhita auri o lo tulai mai. Whawhitai o lewa, vai atu le tala whaopopo le tupe. Ia, mariere, sui mamalu o lewa. Ma te watu o le, ke tulai mai le whionga minsta o ngalong tele, ia, te fuit whau i la vea ua. Ia whaamamlama mtau. Ia, whawhitai, te ilau whionga le whangwhitalai. Ia, o te whawhitai atu fo i le whinanga lo whaalia o le whionga i le sui a whaipule. O le te tau tō mana tuma o mawhau po whea tonu ia le tūlanga le wanga i le ngau o le IPC. Aia whamua sau whamatalanga i le siti o le eritise le pe o na sauno i la whionga sui mamal. E le se sitanga ua whaia. I na ua taunu umai ia le whainga malo nei le luafe lusutasi. O na iei lolo le fufuanga fo i lea o le a whaise stimulus package. Mo le atunu i le whapauina le o le tau le eritise lusu psene. I le vaenga la le domestics po o ainga. Ia, ma le tūlanga o pisnisi ma tato malo. Ia, o nā lua i lola wa e lua tausanga le ngatu iai ia le fufuanga na a uma. E toi whafo i lola le tausa o le tise na iai. Peitai na ua uma lua tausanga. O na iai lola ia o le fufuanga le kapeneta. O le ato e whafo i nga o pisnisi ma mtanga ruenga ma al malo. Ai tu mau e pele lua supsene lea mo le malo tatu tunu. Le ala iai al te minei. O le tūlanga fo i e tau ona manino ranga ua tele ia whamtalanga ave i lea mea.
Apia ua whaasea le au whai business a mantua foi lau whionga le whongwhitalai malo le mota. Na o business lava le au whai business lea e ele tūlanga le toi whaafoi le lua supsene le pol toi ave seino le lua supsene. Ai olo iei lava o lātou maota malao e tua o lala e benefiti i le lua supsene le ua le toi whaafoi ai tua. E ainga i maota malao o le atunau. O le tūlanga le alo whionga le whongwhitalai pe o na sauno le sui ua ngau le IPC. O le vanga ngau le IPC. Mai taimina. Ia a oro o pūlewa i ele na whionga le. Ia le tatou IPC. O le taimingei ua makua ua whaasol solo lava i ngā tūlai mai makoe recover uma mea ia la o vatu sa whaatuita inga la o whionga le whongwhitalai. O le singa ukele a le IPC sai ai. Makua fo i mo meo kako IPPs po ka kampangi fo isa iei ia lau ke whauinga mo meo soula. E ila le si soula ngā leu o se fulu mo kopo kausanga. O whaakau mai re IPC le la koupaua. I le fiku le masengi. O le kaimiri lea ngā kausanga kengei. Ko i kia kala iwa su iwa sengi. E whaakau mai le IPC le paua mai ngā solar company. A o le whaakau winga le IPC o le soula lea kumu. E maura loa sa aonga suru kolu ka a sengi. O longa winga, o le ngau ke lea ngā ua levan kau ave mai le IPC. I le ngā kaimi, o whakau inga ia. O le sifo iwa e ngā o kirkilo fo ia o inga o kaunga o mai e whaiasi ke lea i o le ngau. E le ilawa ka penga fo le IPC ngā kaimi. I le whaingoafi me wapenga o kaunga o mai. Le asa valia le se furu kausanga. O whaongala vai le IPC le afi haia mai New Zealand. Ea, maka ukia le kaua ngā fo i haia i le masinga. Le ala ua kai mingei o le ua kaunga o mai kako afi wha. I le kai mingei kei loa le ua kaunga o mai i kako whangua. E aveila le si afi asu ila le afi la isa va ila e o mai kai mingei. O la sua kupe ai i alisia kungu o mea o mai. E peira o kulanga ngea lau whionga whongwhitalai langa e le longa maadi e fo e le saunuanga le suima malu. E le whaafonga le au whainga ruenga. E le lako kau ki ngā lue. Ia au le pei fōringa mai aka ua kule upu ngau. O rongo winga le se lako ngā ruenga o whai. Lau ke le ilo fo i whaakingo ngā ruenga. Inga ia polofiki le IPC. Wha malurua koe lau whionga i le suima malu. O kako ngā ruenga e kau ke ngā lue whaakasi o ke lofo i eilo ko mai whapikoa. I le kūlanga o mea kau erkise ma meo me whapenga. Ia, a whape o sasi ia po ua lape fo e ngā kaimi. Ia, sosoangi mai. Po lasa u whaukuanga e whaukua i ngai i ar kako pūlenga o erkise. A ar kūlanga ia. Lafa ko a makanga whao ngāre lei. Ia le ko mai o le au whainga ruenga le IPC. Inga uku ua ia whai lako. Ka kala mai lo lako waka. Ma mai la iei malo lako sirifia. E whakingoi mea auange i kau ma whai fo. E le whai ako saka sko kasi. Po se rua. Ia le controlling o lako a ngā ruenga lo. Whai peo le kadia kule lo whionga le whongwhitalai. Alo, whaftai. Tono manino le whamamanga malo. Tulanga le lau whionga sui malu. Ia ma o le whamamanga lawa na mta upu peo na ela. Na langa mai ia to ton fo o mamalo fingal no fiong sui ma ai to fiong al fong talai fa shaina le taimo le fiong sui manu lo sa no la fa wila ve le sui man ia anga il sui lo yoi o la ofisili wa le wa ta wo ia le sa pu le fo il tato IPC e taimo to na no no winga telelon si le fia e le tūlanga o e le IPC ala ofisili, e lawa fionga. E teimina e tu ua ai le ngā luenga wa tō fia o e awen whaipule. E sa au le tala na umaua, sa e le ongo 10 milion o savings ala IPC. A teimina i le alawa e sau noa wale, au le te i atu. Te i atu lau whaalongo i lau sau nanga ni taia. Po whea lao e le ongo 10 milion ala sa e savings. A o le soula hoi la lea company ta ua. I wala sa e sanguru e lawa fionga le suimban.
O lau fesili. E reo le solar company ngā green power o ele e share le miskale. E reo le ngā. Se i wha malama mai a wha mole le kulanga le. Nā le fia malama si le fia le moka. Nā poi wha fōa mai Samoa. O le lusu pasenge e le lau ko lusu pasenge konge company. O le ala le au ku o lau saunga. Wa a fia ku pe wha siri pa profit kia company. O wha solo i ngā wha le konga. Au rei wha inga rua. O ngā ruku ku o masiki. Le inga rua ngai wha ngai me wha inga rua. O rei loa ngai company ma ngai PGC. Ia, o le le wa- wa whengo kongi lusu pasenge le. Le wa maua al Ia final pe o fa fisili ula ia. Se so sangi mai lo fio sui mar. Pa mon Ia. pa kai. a le tali mai le sui malu ia ona le waka ua le ele io asau sau no le on sul milion ia le wala langa tu le e sui te tai se tu atu la no lo fionga le sui mar Tei rau whionga e re, whongwhitanai. E re mana tua rea ne whātau tāi re, saunuanga le whionga re Minster. E au tūranga tōnua le re sau tau whamamla matu. O te tūua ngā ruanga re PC e, lata le ono 10 miliona le accumulated profit. Te mine, mutua le aima se mea tasi. Mo le ngata e le se mea wa whasolo i tua le negative, whaitau 10 miliona. Le negative la wa e pe ona me ia le o fio ngai ia fo tau langa talai o langa ai le mana me fi fa ona le vai ia lofa le fala botong ia se tu la mai le fionga minsta la le wa le ia fa mamla mo ia o le insurance nga le self insurance al IPC le tal no mai ai ia o le taimilana o la sa nga lue ia le fio ngai le fai pole ia o langa ia la nga fai ngumela o le almost full million o le melesa o tau atu ia e kolus 5 milion. Kau kongo amar kei me COVID ki la o whionga al whangwhtalai. Lea sa whaalu ngai ia ngisi o vaenga o selengi ngā. Te minela wa umang koe recover uma. E mafua o ngā kula i mai de vaenga ngā. E le kei me o whainga malo la. Se masala koe ki los fulu kausanga e le E o fio ngai fong fikalai ma ia la malo ngalo. Ora ofisili o renga nga i sui lea. ia o sai mai se fa o pensa no nga minsta E reire kari mai pe o sui. Wa ia le anga sa wa. ia o loka kala o le wa o saunoanga le fionga le fai pule. Ia o kai mila nga o ka sau. Luas fulmon ko po kausanga. E le i fa fo ia malo le tax return na le EPC. Ngai luas fulmon ko po lusu kon milion. Le la fa ko a ma ko ave ia ia ka ko fa nga malo ngai. Le o umanga apply mai ia le EPC. Se ko kongia ku tax ia i se fa la ko ngal. Le la wa il kai mingai o le kulanga la ngala o fionga al fongtalai o le e kau kurkura fa mangingo ku vaenga ia ele ka kau o nga koe o kele ia se sa wanga e kai ro ia o ko ai a o longo kang la kalanga ko le IPC yang ko sit fia lo la ia le fa le kongo nga ia la o mo kang koe a uri maku ia ngai mangu ngumi ia ngai i ia ala ke ka nga me va ku lo fionga mal fa fonga le tudu mal mo la ke le alis ka nga me o le fa solo msinka pe ba fa lo ia we foi manatu no fo o le wa manino i tulanga ma o tali al malo tel Mulinu'u mot mele ia wa manatu fo no fo ia wa le o tel manino al fenga malo ta le tonga fa tano le pa te le sa no le tala al fo trai Iri o sa o lau fai unga le me le. o le wa fa sul tala E ka o le ave siri i le sui ia o le wa patou. manatari marisui la mai lan le o manatari marisui O le la wala le lalo. ia A o ke manga ia sila baila kungu i lau fai unga le fai. ia o le lava alu tato tu la fontu mau ia e manatu foi sui mamalu ia o le wa manino o tali malo ia ma le tali muli lava le sa tu lai mai foi nga malo ia tu langa lava natas E al mele o fia sila tu e lau fionga. ele foi na singier fon trai O leo ki fisilia ko mol fa malmaga. la mai lalo O leo ki fisilia ko mol fa malmaga. Leo ki fa o ki fia mamlama. O leo sa vatu le fisili. E ave il sui le sa no nei. Le sa ave ma pulsili. E fia mamlama si a mai sa na fa bitalaga.
Ale wa ka fia. Ale wa umang fai mai langkala. Ale wa ka fia. Lalo mai lalo. O la ula le lalo. Ya, lalo. A te mana ia sil fia le tinu. Lalo mai fai unga le fai. Lalo mai lalo. Ya, wa manat fol no foa. Ya, wa mai I te sui. O le fo wa manino le o tali malo. Ya, o le ngangal na, o le fo fai lo mai. Ya le o tali sila sui te tai le tuangai. Ya o te tonu fo, ya le fo o tali manino mai le ya le minsta. Ya o le tonu unga na o tatou mtaupu. Me le lau whionga le sui malu. Ya o le tulangal na o lau saunanga. Ya o whionga le fong whitalai. O te le tua talia le tulai mai lau whionga sui te tai. Mo maunga le mauta. Lala mai lalo. E re italia sui lau fasili. Au maria wala foi lea. Ya lala mai lalo. Eu ia le fa maria inga. Ya wala lea. Ya lau whionga le sui mamalu. Ya o le wa watu le whautuanga le fongtalai. E mo la se vanoa. Ya se tulai mai lau whionga le mista. Manatu atu lava ele whaafonga mai Samoa, male mai moa al Palemene, ni tai au I nei tūlanga wa tātou wo iai. Se mātai au māsiasi nei mea o le ava atu I lau e whionga le whongwhitalai. E le ifua e se tapa. O e nei mea tō te tūla I tūlava tō le mi ngau le whongwhitalai le tapu ai Lau Palemene. whionga le te le tuangai. Lala mai lalo se mai sa nonga minsta. O la fai so le mi ngau. Al mea tō te le ma fau so o ai le fai fono le Palemene. O ai tātou te wha alo iei. Le whonga whetalai o le mota. A la fai pēra nei mea. A fai sa o lo tātou upu. Ka le ta tauna e I. Ka le tauna e sa fai bono nei. Ya, fa marua tu lau whionga Le sila me womana tupu. Umana e sori tu la fono. Ya. Lau whionga le whongwhitalai. La nganga o le nufua. Ya. Ya, on sai mai se whatu tala nufua. Ya, te le ale alofa, te le fu le awa. E manatu atu o tātou tai o le tunu. Tātou te whaia se whelafo I ngai fia whafonga I le tunu. A tātou o loi tūlanga whapea fia sau noa matulai mai. O le nganga na, o mono whamanatu atu tātou la fontu mau. I tai o sola. E ren tu la fontu mau na whaia, e whainga malo I nei, tu la fontu mau na whaia nai tu o le mota. Lala fo le leo tau whaia tuai. E le eise awa noa o se si atangata e whaui la vea. Wanga nā, e te le awa noa le whainga malo o le anga tau wha mamalama se mea. E ale ala wau te lo whatu. Lau whionga te te le tua ngai mansu te tai. Ia lua alo whangia fo ile, na fua ma tau whainga ngā ruenga. Le ala vai mamal mangia whina ngalo sui mamalu, le fo watari le malo. Ia, sa whapena fo I outou taimi. E le tali muri a, o le tali al malo, o le nā. O anisi mei tu atu. Le ava noa tua, whapena so tai. E atu tonu ai o le maota, tatu wotu la forum, tatu oi mesa. Le ngau te ava atu, te alofa atu, ia te utou matu tua. Ai o tau rofa kia fo le whongwhitalai. E fide mu al whongwhitalai, a o fo ngale fia. Ia ngau fo le ngisi tūlanga, au kere manga o le mea nā. Le ngau le whongwhonga mai le tunu. Sira fia le tunu o le tiuta le whongwhitalai. Ia maua fide mu, maua to maari o le maota. Au mta upu ia. O mta upu e whapena, a le tali mu le muri a o le malo. Ai ei taimi, a fia mamama umisui, lai awa noa whainga malo. Au tonu mai o le maota, tatu wotu la fontu mau o le maota. Lau whianga sui malu, ia, o tali tonu fo o leo, wa whamari eina lo whina ngalo o le whainga o le whongwhitalai. Te tulai mai wha, o malau tano. Ei lau whionga le whongwhitalai. E uia ina langona fut whano no nei sui o na wa whao umari taimi. Ia, ai muri atu rea nganga whaafitai. Le se manatu e whaatau tā mana whionga ere. Min sta po le malo, pe ona saunoa lau whionga. Ia ori tari o mai ori tari nina. Au lea wa watsa mātou tu alalo. O le whautuanga ina I manuia le malo. Le anga le malo e leo sen malo na o tau. O le malo a tō tātou. Le mawhai ona tu ua I tuan whautuanga le lei. Whautuanga e watu ina I manuia o tātou tangata. Ai o le sau noa le whionga minsta e le se ngau.
A li poti le fa la poptonga le te ua la wa fiong. Lua tasi lua e 2 miliona le le ngau. Wa tala no ina li poti le tono Palemene pe le tala no ina. Le wa tono Palemene li poti le. Ya, e se taimi ia na tato o le tulanga Lua na si tasi sa no mela lua le sa le lua tolu. Lau whionga le whangwhitalai, si le pēu wha mamama kulmelea. O le lua tasi lua le ngā, o le tato stimulus package ngā renga whapa ua i lalo losu psene. Ma mawhau whaunga le whai ngā mahalo, e umanga i ngā koe rikawa umala i a le kaimi kongu ngā. E avere soangi ma malo le atunu. Sa mga o mia ka ko kungu o skulanga whapea ngā o le mefo. O ngai meo whai ngā pisingi sef ko ngā i lava i a ko whaama le whau kaukanga. A o mga o mia loa e le malo i a po le malo le atunu sef soangi. E whapea ngā lea o ngā whako ngā i a kula whonga mo whainga whaavai al malo. I sef soangi ave le atunu. E rei kupo lea mea mua. Ai or kulanga la nga yo ola la kai mingei le la a makan ko recover uma ia le kulanga le pe on sa ngo e sui mal ia mal fa ia o le wa fa manatu mai ele i tal noina li poti le wa fa ile le fiong sui malu a tonu ese taimi ia na mau lo la no tal noina me le wa fina ngalo i ona ele i tal noina to no Palemene na wa ilungole yo to lau ia ele i tal noina me le wa manatu ia wa fa o mai te me o lau fiong su mal mai alu taimi na usta ia le fa tununga ro fiong ele fon fitalai ia manu e tele ia to te me o to ne ia so fon tanga ta to Palemene fa ftai yo gal fon fitalai pu wa se be fi fa mamlam o fi mamlam mai fo ia sei onol tu la fon tu mau pe ona fa u la ve fi mamlam e ta ua le fesilia le sui tai o se whau la vea. Leo te whia mamala mai, le sa fesili le si. Ia, e ta ua le fesilia le sui tai o se whau la vea. Tu sa tu la, pau ala me lo tu ai. A whai le ai, wa ova le mafufau. Ia, ma li e foi lau whionga le minsta. Ia, fesili le mafufau, i roa fesili va pia. Pai kau le kula fonga ku mau. Lau fiong le FIFA malmalama le nga il fisidi fa ula le lua mea de FIFA sao me FIFA malmalama lau fo o sa mo kele ma fo fa wo ke fisidi lua kula ko mau ia o le nga fo mau malie lau fiong malie lua fiong se tu mai pel no fole lau fiong ia e fatanga le fisidi ale sui mamaru nga ile le sui le sa no ia e pion fia mamla mai fo ia lena ma fo en fatanga no fo ia al fa lau teleina la ia walau kere ale lungo lang ngo fa ia fa popo si be kala ia e nga fo me tup le fa fo mai su te tai ia lo fangia ia tulanga fa pe ia fesili pe ma fa ula ve le me o lo sa no e sui ia na manino lo le tatula fon tu mau ia uile ia le o mai ale mta upu o la fa nga solo tatu fono tu lai mai se sui. Ia, o le ua aku pe ia ua ngā foi le, ia me pe ua. Pe ua marmara mo taku kalwa popo talo tupe. Ngā le whau talai. Ia, Ia se tu mai pele a sila mai le mako vanga. Ua le ilo pe kau kua koe fisiri na ngale kua e afo e lau. Mai kau fia mai? Ia, le ngo kakeo e kakula fonku maunku whaia. Ele alo kari mangi o whapea ngā. Ele me fai foi nga so poloa se fam talanga o le tu la manga e on fai ka ko fogo e fa ma la mai o ele ia ka ko kula fogo ko ba ia le wa fa ma maku ia ele la fa so atu dunga nei ia wa ia ele manatu ia o le wa fala tanu marfa le wa mai tawatu le wa ia la no le lo fe ma talai a fai wa le se se to e fie saunoa te fatu ina tu se la fo ne pastia lolta tu talava popol tupe aftai oi ia le fai lo mai malie su malu le fai lo mai lo fie saunoa le su o vai singa numero tas ia aftai to fa fo mai ia aftai manuel ta to fono aftai lo fiongale
whangawhitalai. E manatu ai le tapua inga sio i tū malo. Whai e te o mai le Palemene le nei. Iwa ua tofi o le tū malo. O le tapua inga, o se tū lea maseanga e mamalu. E le ngata le tapua ina urusina o Samoa. Au whaiva o tapua inga o lo tapua ai. Whawhia ngai ngā tau i le langi o le nei tū malo. Ia e mai se fo i o urusina. Ta mam tina mātutua o le nei tū malo. O le ala leo le tū lai. Ia ile manatu lau fionga o te. Whawhi loai lau fionga i le whangwhitalai. Ia e mai se fo i o fionga i le tamaitai Palemene. Sui Palemene. Ia e mai se le kāpeneta. El sau whainga min stalangolang. Whawhi loai fo i le taitai o le itua ngai. Ia mai se fo i o le nai tū. O le Palemene o Samoa. Ia whawhi loai fo i le sau whainga o Fisasili o Pulenga. Mai se fo i le sunga i le tamaitai lo ia sili. Ia mai se fo i o le ao le malo. E masiofo o le sui ao. Le ofisa o whamisinonga. Ia mai se fo i o le mamalu o Samoa o whaafonga mai. Pito au ngafa se whatalofa. Ia le tapua inga sio i tū malo. Pele o asa tātou upu. Ia ile mata upu e pe ona lauli leu. I tala wha o popo le tupe. Ia o tau whaafonga mai. Ia o whatalofa atu la o tau sui whaipule sa o tau totofi. Ia ile Palemene o Samoa. Matia tu au, fale whaea ma fale tanga loa. Whatalo whai lo tau pa ia ma lo tau mamalu. Mai se fo i o wa inga o tāpuai, tu e fio le lalolangi ma Samoa nei. Ia, whatalo whatu. Ai fia pai se langona o le nei tū malo, e eile manatu. O le Palemene, ma le mātou sauwhainga. Mātou te la lango atu. Mātou te avatu se whautuanga. O le asa mātou whesoasoani. A le tau i le sauwhainga. Toi whafoi mai i le itumalo. Nanga ia ina i mea te tele te tau na whailo. Mnatu e le toi o se whamtalanga le nei tumalo. Ia i mana o ngā foi. Salo na ua maua. Ai ai vaenga te tele fia. Whailo. La o amata mai ai vaenga lea leo fisau. O a onga lea fionga le minsta. O na o lea sa tele ina sau noa ma. Nisi foi o sui mamalu. I tūlanga lea o le tātou. Fisota inga lea o le wifi. E wala na o tūlai. O na o le mato wa onga. O le a onga o le tū malo le nei. Sa afia ai le mea le nei. O le mata ai o tamaiti. I ata e le whetau. Le ala leo lo tūla i atu. E le a ngai la sa mātou whaamtalanga. O ai e saa po o ai e se se. E a ngai se whaamtalanga le nei tū malo. O le a se awala e toi fo ia ai le a fianga. O fina ngalo o le whanau na mata ina i ata. Wa iaila talitonunga. Wa afia ia whanau o le nei nu. E mafua isea. E mafua ona o le whaatamala. O le au whaingaluenga. O le afianga la o whanau. E le mawhai ona toi ave seina. O le a whaau ai pēr. Tu sa lava po ua ave ese. Ma ua disconnect le wifi. Ma mea uma. A o le mea le fia mo moli e le nei tū malo. O le a fianga o whanau nei. I le a ngai luma. Na ona mātou
olo pito va. Ma o mātou fautua. Lau fionga i le minsta, masalo o lea ua o atu le lipoti le tamaitai pule o le aonga i Awala Primary School. I lau fionga ia mai se fo i o le minsta fiso tainga. O le angangana o le fia faali. O le fianga o langona i le mawhai o na toi aveseina. E mawhai o ngati lit le info i lunga le laptop. A o to tonu o le fianga o mawhauwhaunga malangona o le whanau. E le aise polo fesa. E mawhai o na ia toi aveseina le fianga lea. Lau fionga mo le lumanai ia se toi tanga iane. I le tua lea. Salafoi ua whaafufonga Samoa. Ia ile ngase a malole tanga luenga wa onga. Tūlanga i whaia onga. E ia ile tali tonunga ole ne usunga fona. E leo iai se sioki o whaia onga. E leo sioki whaia onga. A sila lau a fionga ile tele o matanga luenga le malo. Toi titia o whaia onga umana iai. E iai le tali tonunga o le nei tu malo. E iai le drainage lea ea ngai uma iai. Ia whaia onga. O lona wingala. Isa mātua wia tu ualalo. Ma le whaalo alo tele. Tanga iane pe whaafewhea o na poloka le drainage lea. Le drain iai whaia onga. A sila iai. Tasi ale tausanga whaia onga ai. Vai atu lawai o le MNRE. Vai atu lawai o le MOF. Lawai o i isi ngā luenga. O le ale mafuanga. O nā ua i o a ao lau o fionga. A whai e attractive le package lai o i mata ngā luenga le malo. E ha ngai uma iai. Le ale me le po loka i lo le drainage le atato. Attractive package mo whai a onga o le tali lea ua tatou fiu fo i a whai le nei mea lau a fionga i le minsta. E train fa yaonga. O le train. Too low. Ua le iloa e mawhau. O nai o tātou fa yaonga. Po o whio le atu ua. Ai ai le tali tonunga ma o te tali tonu fo i o le tali tonunga lea o le. Ma o te whono le nei. Whai se attractive package mo fa yaonga. E train fa yaonga i o. Ma o i whafo na i lapo po tupe. La mele fai ai se package le lei. Ai iai lo tali tonunga lau a fionga o le iwi tū le nei o so se atu nuu o le lalolangi. E ta talo ai lau a fionga le tamaitai Palemene. Ma le fai ngā malo. Ua ta tau o na whaatino vave. Langa o le iwi tū lea o so se atu nuu ia hata mamaila na whanau. Ai an fai tātou te toso pea, whapea. A ua te tau o na fai se fuafuanga vave. E iai le tali tonu o le generational nei. O se generation pito sili atu leo na whaina i le anga i luma. Ai sea. A whaina leo la o ina ono le. Tua ngā mela leo la ina whaiao. A le ala foi leo nai peo le tato wifi leo. Le tasi le nei option. E fe soani a tato whaiao. E peo le whaiao ngā lai whaiao ngā ia sau. Le kolisi. E tasi ale whaia o ngā electra atu i nei. Pe electra atu di kolisi o Samoa la iai le whaia o ngā science. Ai ko ngeki umaha o ngā nei. Le ma whai o na whai i tonu o le Zoom i ofisa. Lan me le whaatino ai le avaenga. Ai ta tau o na whaatino vave. Na tau ma whai lea e tau fiofi ai. Le ma moli atu le curriculum lea. I to tonu a o ngā uma o Samoa. Pe ale lei le connectivity. Ia pea na whai atu. Na ona mātou tu watu. Ia aulo i nāle. Le tō whāma le whautautanga ma mau. Ai ai le tonu. Ua ta tau ona wawe whai le tātou. Ia, malie le sumamala. Le ua paula vea le whiunga minstaff so ta inga. Ia, ta tonu ko le sa noa manino ko minstaff le son nafi. Ia, lau whiunga minstaff. Ya, le ai lau whiunga talai. O tai mo lawa noa. I le sianga ngai whana velave. Sau noa matana o fiele. Whiunga whi pule. I paua leo le. E nei mātau mai le atunu i o le school connectivity le sa tau mwhai ili malo le a fia ile.
le tu maro le fionga le ai o isi providers pe al tu langa pen famanino na o isi providers al school connectivity le sa fi tai tunga e pal mia mal tatu fai kamalo o mona na fai screens me ia me polokai vanga le lang valor ia le tonu lau fionga su malu le manino le saunoanga le fionga mista nafi ia manino ia me uma la le to o ia se saunoanga pe a fo na vat na ona tu o lalo ma olo pito va ai lo lua safola ona o lo ia ile to fa ma le fauta no mai leo se am talanga la o fionga e to tanga ia ne ta to telefoni so ta inga pe ia ona fai atu o le matou ia pito isala fai ia o lo fa le tonu le tulanga i so ta inga o telefoni e o nga ile fa le ma e ia i so ta inga mana o mia ia na ona tu watu fa pena ia sila nei la o fionga ia no mai leo se matou fa mtalanga ile la o fionga le minsta fa toanga ma fainga faiva mo le folia nga fa aftai tu sai fo nga lu nga na to sang e wo tu la e fa le nga fa aftai o nei tu malo le wa fa yo na matou tu ina mai le pa po violo i masa ia sa amata mea i fo ile malo ile na fo i vai tau ia u vai male nganga fo ile na vai tau ina ua le toyo ia ile ufinga le ngala le ole na watu ia nei tu malo ia mo moli le nganga fa aftai ia ola ua ia manual nei tu malo ia msalo se fiso so antele le tatu ufinga malo ia se time ia mana o mia ai ni manu wa le tu fa tu ile pa ia mal malo le atunu ia olo ia isi poloketi le nei tu malo mo le nganga fa aftai le vo ua o maile tu si alo ia ua fa peon fa mtu maile le aisa mo le au fai vai na fianga ia sau ia fa pe ona fa tino ina la lole nei tu malo o le ile nganga fa aftai ia ile taulanga langa fo i male tali ina fo yo le apa to le nei tu malo ina ia fa matu mai nei vaenga ia nga lulu fa tasi ai le malo ia male nei tanga luenga la ufionga ile tanga luenga si mang ia le ina na mato tu lalo mai ta wina ile anga il pito le ai fa tu pe ma tanga luenga fa malusia pe le o to ina male ta ina o la au ya tafa o awala ile tafa ile anga ile ile pito e pe o mele o mai tawina ile le time te tele ai timu e ia le solo ile pito le ya fai fu fa fonga mai le pa io le atunu o lala i vaenga ia mapu e pu e o tafa le awala e o le fautuanga e le fautuina le to eta ina ilalo o la au i au tafa o vai tafe ia mai se foi au tafa au wala e peona ia va ai nei le anga ia tu foi le pito le tua tele yo au wala wa solo ai ele tali to nungo le nei usunga fono e tele ale so ani o la au tele nei ele ngata yo na a ona lau foi male mafala e tau fa le mu ai le pa u le timu lungo le pala ele mafai ele ferns mata mai vaola ia au tafa le au wala ona tali le mamafa o timunga ele tali tonunga e tu watu ya utafa o la o fionga le minsta nei to fa malo sia nu ma fio anga mana to lo fa tino le ngaluenga ia se fa malo si au le o le mafuanga ia onole tele o tupe foi al tato malo e to e alu pe o na solo o wala ma nga tele ia o nei le tai ao na o usu mai ai le fon a wo mai nai luma tonu ai tala mai o le pele rosi nai vai tele uta o lo fa ta falta vale le fai fe au no fo o le tanga la pisi tele fa pe lo pa u lungo le awala au sala la solo lungo le awala asalo le mai tau fo ile ai tai mio sofia fia ia o vai la wo tu le ta vale le fai fe ai faile o fanu o mea uma mo telu o pai lunga lau au le nei e pasia se ava no e mo le ngang fa tai fa yo fa fonga mai le sunga fa fenga
O le nganga lea e tau pue atu. O le nganga o le ngā lulu e whatasi. O mata ngā luenga male atu. Ia no woso lele i lalo malo pelaue. Ia whailmata ngā tota male sunga li whaife au. Ia o se whaamanatu fo i pa ia le tātou watunu. E toi sisi lane i tātou la pisi ne e whea veai. E mata ngā au tā pena fo i le tātou Fonotaga. Va mai atunu ma mao le na fo i o la alo atua i le au ki topa. Ia le leilo tātou ngā lulu e whatasi. Ia ona whai ule sa mātou tala lau e whionga ile. Moni mawina fo ile aswana nafi au whapea ona. Tā pena atu le Miss Samoa. Ia e anga i atu le tauvanga. Pei fo ona iai nā tunu. O iai se whamtalanga le nei tu malo. Ia ona o se alo fo i ma se whanau le nei tu malo. Ia moe moana sa whatoa swanki. Ia o se alo fo i whasino le nei tu malo. Ia ona mātou te talo. Ia iai le anga le lei o le atua. Whamanuia le atua. Ia ua e ave fo i le fu o le atunu. Mātou te whamanuia atu. Ia i le tauvanga fo i o le hawhapeo nā ngā. Ia tāpua i atu le Palemene ia mai se fo i o le. O le whaipule o lau tū malo. I lau a inga i sawa. Ia manuia o whaiva. Ia lau whionga i le. Fonga whetalai. Ia. Tasi asi mea muli le nei e whio o iai se whamtalanga. Sila silahane ale tātou atunu. I lunga o penga te whailanga. Ia. Te iloa i se sila le atunu. O le aafianga e peia na madole tasi le nei generation a tātou te le do na aafianga i le sio manga o tātou wolai. O le sio manga leo te fiatala noa iai. O le upenga te whailanga i lunga o le Facebook. Whanoa noa ia o le anganga. Taru no whaia onga o te le i o ai ni ngangana. E whaapea i to tonu o le nei tusi fōlinga ma le nei apps. Ia manatu fo, tu tonu o le Palemene. Ia ua malepe le tamali inga. Whionga tamaitai Palemia, ma le kapeneta, taitai o le tua ngai, ma tua i malepea. E o a inga, o mawa e vai a inga. A o le mea sili, o na whai tete ma popole iai le neitu malo. O le a fianga o a tātou whanau. O le generation e nei le tilo a whanau ina wa access to tonu o nei ngana e wha ngai to tonu o le nei. Tusi fōlinga po le apps le nei o le Facebook. Matua i te le a whaina i le lumana. O le a le whaiva o tātou o tai o le atunu. O i e tasi le nei platform o loo iai le whaita ngai o le maloto mataua i to tonu. Na ona mātou tu o lalo. Whio iai se tō whā ma se whau tautanga. Suspendia lea me o le Facebook ma le atunu. Se taimi, to e whahola ma, ia aua iai se loto whialo whani to tonu o le nei atunu. Sa mātou whahololo ma au lea. Ia le whahololo ma au a vaisingano, ia wana o se foe ae whahe e le tau. Ai ta whea i le tō wha ma le whautautanga. Ia lo mātou tu malo vaisingano, ia ta poi mai, alu fo sa valinga o le nei tausanga. Ia solo atu a tātou poloketi. Ia lea ua ave tonu tātou o kika. Ia whaatalitali mai mo lesi a tātou miliona. Ia e whaatino i a tātou ngā wenga. Ia manuia Samoa o poto. Manuia fo i Samoa o whaafong. Vai singano fo i tue fia le lalolangi mo a inga. Ia maa lor tāpuai. Ia sa mātou tala lea lau whionga le whonsa katalai. Manuia tere lau whionga le whonga katalai. Manuia le Palemene o Samoa whaafitai. Lo, whaafitai. Ia, malo sao noa le. Suma malo vai singano numero tasi. Ia, tu sa foi o pinangalo whaalia. Ia, walawa si fil tātou mauta ma le anga iluma. Ia, malo mo le. Sao, whaafitai. Ia, la noni stasi sui. Ia, leo mata watu leo. O mai sui o faleata numero tasi. Ia, leo noni o whionga sui ma. Ia, whaafitai lau whionga le whangwhitalai mo lewa noa.
Ia, e mo fui ona whataro whātui. Ia whiunga te tai o malo, o whiunga te tai Palemene. Ia manatu o lea ua, toi whapousia long malosi. Ia wale whao winga o ngā ruenga. Ia e whataro whātu fo i lau whiunga whongwhitalai. Ia wā fo i le whātau tainga o le tātou Fonotaga. Pe ona, ia i le nei tai au, ia male aso an lafi. Ia e whataro whātu fo i e whiunga i ri imtamai tai minsta al mota. Ia e whape fo i whataro whātu i whiunga i minsta lango. Ia me se fo i whataro whai le whiunga te tai o le tuangai. Ia me se fo i lai tuan mota. Ia e le whangalo inga fo i whataro whai. I lau whai ngalo ngā tofi o le tua o lo whanolo manu. Ia o wase manuia o le tunu. Ia whataro whatu fo i whaululunga o mtanga luenga al malo. Ia e me se fo i business tu moti. Ia e whataro whatu ne tai au. Ia e whapitua fo te whataro wha. I se o tu malo whaleata number tas. Ia o lo whapea fo i ona whafofonga mai ne tai au. Ia se i whaia se leo le. O le tau whaipule pe ona tau tu si lima iai. Ia e manatu e le eise se manatu o le sui i le tūlanga i le talo le tupe whao popo. O matua i malia toa ia le. Ia lo nei sui i le tala whao popo le tupe. E na pauale o le mea fia tula i e sui. Ia e se i whaari fo ni longona o le sui ia e tūlanga e wa fo i le atina e o le tātou malo. Ia me se fo i o si o tū malo langa o le whaafungafunga mai. O le mea mua e whianga i se whamtalanga. Ia e anga ia tulawa i le whiunga ni minsta wa onga. Ia o lea e whaafunga mai le whiunga ni minsta. Ia pe lava o na watu e fo i nisi o mana onga i le la fo i tausanga. Ia e le tatia tu pea na pauala le mea to e fia whamanatu atu i lau whiunga. Ona o le nei vai taua hoi ai, o le lava e whatuptupula ia lava le whaingumela o si o tātou malo, e meise i alo whanau a onga. O le mea fia whamawhaina e se tautalanga. I le mana o mia e le amesha o i tu malo ia mātou tarwhatai e pia. Wa peona sila fia, ia pia o nei tu malo i e pia le telona. Pungo mai umai ai ia e whai mai i salawhai, ia me se fo i onisi o no tua. O no telo whamonianga o leo o mauai. Ia me sa me i o tau awa onga. Mai tau ai lo sui a le tūlanga o a onga i primary schools kong o le tumalo nei opi o whaleta numurtas. O ma fo i ona o wasi i ai ma whatatan noa ma pulea onga. E le ia se pulea onga o lo o whapea mai. Wa whaiasi la iti o potua ona. Aua, o ova mare torsfuru, fast food ta metia onga il potu e tasi. Eoi, e peia o le whawhita auri a lea o le tula i mai tono a onga ia, a mesia onga ia i tono i tumalo. Lea la e watu asi tu o lalo e lau whionga. Pele si sila ne, pele tauna i einisi a onga whao popo. Whale a onga whao popo i tono i tumalo nei, a mesia si o tumalo. Ona tūlanga nau o whare atua. Ova mara torsfuru, fast food ta metia onga i tono le vasenga e tasi. E le nga whatia fo i lai le whaia onga. Ia ona wha tonu ia le whaingumela lea i tono o potua ona. E moni a o lea e iai nisi o a onga hoa i a ona ia tumoti, private, a tiongpon. E le nga whatia e nisi o matua. I le taunga tau pili. Na o e lava e nga whatia pili ia o a onga ia, e mawhai ona lato, ona avi ea lato whanau e wha onga ai, ai peia o le tele o matua. E tuturi loa lava ia onga ia tato malo, primary e a skua tato al malo. Wa e tango fia pili to e whaingo fia foi ona wha onga ia lato whanau. Pe o le nganga nā lea e watu aise langona foi ona nei tu malo. I lau whionga i le minsta, ina i eto e silasila e nei tūlanga lea. Pe ona o taloa tua i nei tai au. Da pauale o se mea o lea o fia taloa tua i lau whionga i minsta wa onga. Ona o mai lea
I lau whionga le mista leo mai tau atu. Ia leo whionga mai le whionga le mista leo leo. Lau whionga whawalo. Ia. E leo se whatau ngā vale. I le ngā luenga a rii ma mai tai leo leo. Meso mtanga luenga. Paua leo se tua lalo. Langa e mai tau inga. Ia langa ole mtanga luenga leo leo lo tu iei le sau ngale mua le atunu. E ala i so se whala velave o ani me tupu. E mai tau ina lava e leo nei sui le voi sa avatu e fo ia se tua lalo fo la tau sanga. Tulanga i o le pisa o ma leo leo a o la au o ta vale. Ia le whalawa sa tari rau whionga i tulanga lea. Ia o lea lava e mai tau ina. Ia o lea lava e tupu lava. E ala no uto e whamanatu atu. Langa o lea o tu maroa ia mātou i tarwhātai o Pia. Ia o lea e tupu ai. E pei e whōringa mai o lea e pei o mai a mai isi tā vale e mau atu i tua isi tu malo. E pei e whatino mai lava ia latou la au ia ma latou me ia i tono le o le taulanga o whapea o lana o lea e tumtungu e tangata. O le tūlanga tongu a ngā lea leinga ngā kupu i kongo le kumalo ngei ma kale whakai o Pia. Kulanga ngā wai le whaaleo ke le inga lako la au i kua wālanga e le ingi se whaalongo iai. Ma kirikiro iai. A pe o mai whaki. Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Tiafau Samoa, I'm Jack Laban. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my Texas. Wa'ualia.
Ia o le ua kalmangingo le fionga miska o le lava la i le koe mau ai mo mai. A le kulanga o le si vaenga le o kalngoa le vaenga lea. I le whakere kupula ia o me yo whala au whasainga. E lo kar kounga e leo kele se whala au sau fafo. Sau mai kongo me container. O le kele o whala au e mau e kongo le kunguge. O laua whai kongo le kungu. O leo whai. E le foi maua i sarilinga a leo. I vaenga i e maua mai. O i la kou foi i nga maua mua, le fo koe maua. A o la kou ia mai e kungu i fafo, e ngongo foi fafo. Le wala kou maua mai le experience, le poko maasangi, i le poko le aka mai, le whainga o fuala au. Le lawa mai e iwa whai kongo le kungu. Kele ngā fuala au i e mo ngei o ngā usia lawa e la kou kongo o Samoa. Ai loko ko nga mong ya fo ai o ingi me o sa mai kongo me o containers a ke lo fala au o le e loko ko o le fai kongo le kongo le o ke mo dia fo le nga fa kai ile yongor kom singa mal ka nga luenga o le lava e sa ka ava ko se manga inga ia ile fa maku inga mai nga o nga luenga ie kongo o fong fa vai ya me so kongo ngo ya mga koe le koe o yes fam kalang ya o maile le fionga ile miska nga albenga ya e fo i mai ka waku ya wa kako le hu kako ye vai kaimiole le makio kako o kako kungui kulanga o mo meo lo vai ma vai papai kongo le kaulanga ya me se fo ia iso afioanga kalo koe lo fionga ia ngai ko silangai iso vaenga nga peonga mako kalo kuai ya me sia ya wale e kasia le ia le vai kafe le ma fua i onga lolo vai ko ngor kaulanga o le vai ale sau mai oi mo e kau mai i ya mako o mai i ya le mai kau ya o le wa makanga nga kulanga le fa leo o le kulanga le ya e peong koe fa manga kwa i le kako i le vaile ai a mako ia peo i ngā ale a makanga ka ape mai ia le sau le vai i ka le mafue o ngolo vai ar kako ia ma fai ngai o peo le mako ngu le singu e piko silinga a fai ngai kulanga ia ia Malaysia o ngai ngu le ka o i moa ia morsi le fio la ia la wala papa le moku so o ai lolo ngā vai e kausanga umai fai unga ia e o mai ia le o iese fufuanga kako lo fionga miska man ka nga dum e polar kulang ole wala papale o lai kele ngai ai ngai e malie lo fionga sui malo nga le ta wa ia nga wenga mista nga wenga tele ti le mero fionga mista ia fafte tu lo fionga fon ftlai si mele la nga ole ua mai a ono fatino ia tu lang tonu lavale e tar sanga mai ide fionga li fai pule e silvia foi le sa amaka maka ko nga ruanga am tanga o tau sangan tene ele to e farolo to ino le vaile mai mo po le vaile ka o le ngasi nga ruanga e ona fa solo turola ia los fur mai le yo la fa vai sfuru sa vai ia sfuru ia pot ai leta fi ai langa e wateler fa fitauti ele la titir fa fitaulio manula fuala o fionga wa sawa i fo i malenae male leto e fie fai mea lau fai fatoanga ai o lea wala lea ia tofu ale i tu malo malana mai lei fa pea wa e te tau atu ne i e langa i o e o atu i o to e langa mai i lau fionga sui malu watu lau tu stal sanga e ona fa solo atu lea morsi li fie le mau to mai lei nei i lei ni mai lei yaso ia lau ta itasi po asa maua o le mai lei nei pe o la poto le mota nei te leo neti. Wa iai ma cameras. Teimi alu e tonu po am sa ufafo. E a tol vai aso te tau fato apa ur mai lei lalo. Tau o tau vai atu. Tai se furu po am o teimi atasi. E a faftei wa la ngala o fionga. O leo tau nu i fanua. A tato mai lei e luas furu. E a mata a fa mo mo mtanga luenga. Lima sutasi tu malo. Lima sutasi mai lei. Fa nga itu per to miliona. Dengan fa lalo. Ya, tu le mai lo fionga sui malu. Ia le wa mal malama le
ka mamanga le Fiona minsta Fonftalai, pe mo se manoa. o fenga e lau fa sia lau fenga su ma Ngai sui fale ata fa mon mole la Fiona Fonftalai. ia wala bana e fa popo se tali le minsta lau sau anga sa o pela e me sa ta uele e suio fale O fale ata ma le vai mongo le uso. ia Tele la ele o vai mongo lo anga le luema. Ai pe fesile le vai mongo le Fiona le fai pule. O fea le fai mai le wae. O fio anga le o vai moso ma ele ini me tua ma o te tua iai. O te polenga le sui. Ni te wa afia I foi nei tangata so I foi mai le I le la tau. E pe fesili na e tu ina tu e le Fiona le sui o le. Fale ata lo sau no nei lo Fiona le. ia ma na ia tele fa fsidi le suio mar ia sa ia se sa no lau fenga le suio fale ata numero 3 Tai mo le vongo. Saro ele o sile fiele sui o vai maunga ia le mako I kumalo. Nei mga kule ia le sui ai a ku ia pia ia vai moso. Ia ngale ele ki ele. Lua se lau e ka le nga fa maku aku le malo. Ele sala si ia ngalu e vai moso I kan beka o la longea. oh Lua se lau e ka le mako ki ngalu e ngei. O mga vai ngai kongo mako ngu. Ia mo se foi ngisi o ngu kwa oi o mako kumalo. Nela e fa si a dro ku lau fionga. Olo o iai ele o vai moso. Ia mo ngisi o ngu o le maku kumalo o lo ngalu lui le ke sa se fa fonga mai o le sini ai kulango mai le ai mori nga fa kai ro fionga miska ia ku sai fo I male kulango ka ko mai le ia ila fo nga mo ma wa ko le mal si o mai le ia ai le fa inga le o le la fa nga e ku pe o ka ko kumalo o ka ko plokeki ia fa ku pe le va nga lo fionga le fon ftela ina ia no manino fenga minsta fato ina I manino o le luas furu leu tau no mai nei o umana su el tanga luenga tupe mai ai a o isi lai tu malo e tua iatu ian tau fil ngalu mali lia le fa sino atu fa le fa tau el mai lei ai fa mo ila tau ai ngari tai ia ele ai ase se to fa popo se yo tau lo pa ia mo to mamal ta o to ia ai se I tau fai se tato mo tunga afa ai se tau fai se tato sao ia manu vao I le tala fa popo re tupe nei e pu lava la wo fionga le fong talai o le memo mua e fia fai ai se leo le tu malo la wo fionga I le minstao nga ruenga ia mo no fa malo atu la usunga le ata warsa ia langa lo fa penga e pule le nu fa ingata foi mai se fam talanga ona o vaenga tau poloketi ele o se leo a unei o tai fono wa umana tato soala o pule le asona nafi ai peitai ia oni vaenga e ono to alia ai le poloketi o lo faalu nei ia e tu malo pele ai ngal tai le toru o motu ona wasu ape foi o tato poloketi na wa iai o to tanga iai ai to mai pele tai e to o iai se leo la to au na pe a fai wi u so tato motu nga afa ile nei tai au lau fionga le minsta sa mawale avanoa nafi e tala noa ile ali pursili o le IPC ona e o lo whaanga solo se tasi au poloketi i o le poloketi lava le nei o lo au mai pe iei fina ngalo o lo itu malo ai mai se lava o ila to o lo alala upolu o au wala ngā lue e le nā tia o le whaongaina o le upule au wala ngā lue lo tangata a au wala ia o lo o alala I le tele o lo unu ina ua le no foia le motu itai ai anga I mai utai upolu fo I mai la se whamtalanga la o fionga le minsta ona talu ai mana o mia le fesi tai o pou molila iai pe ama le toru vai aso talu ai sa o tusi mai ai matanga luenga o lo o a fia le fesuia inga o awala ma le whaatino ila iai le pulenga soa vai i le vaenga le pulenga awala ia ma le malo si anga whare le tise ina ia o atu fo I le tangtanga iai ne te ua a fia mea tō tino al tātou malo whapupus whamtalanga na sa mawhiloa I ma le purisili le asoa nafi le tātou malo longa masani o tai au wa o mauti no ai e iai se vaenga atu pe ono toe whao popo atu ai le pilia le ofisa o le IPC anga I le konkalate o lo lato whatinoina le awala ia po awala
ia e tua lalo atu lau fionga minsta, ia ona ele nā ma le laina o lo tau ati ia e tātou poro keti. Le ase tō wha nā e whala ia le nā vaenga wae one off le mele o le fisita ingo po moli ia. Ile masani ia. A ia tino mai ngā luenga tusa o le nā vatau o lo tātou sāva vali ai. Nga ia wha tino ma le mo le malo ma le manuia o tangata. Nu ia wha pena fo star sanga manatu o lau wha tino le si vaenga le fisita inga o mita fo inei o sua vai e taula lata le awala. Ia wha pia fo le tau sanga o umantu inatu i le pulengo le lau ele le LTA. O le tau sanga le ma le nganga vai lau fionga le minsta. A o iai pia le vaenga lea i le mtanga luenga o lo vai lau fionga. Ia o le pei lava fo ina tātou wheloa inisi wheloa inga ma utua lalo atu. Ia o sa iai le tala le tupe i tau sanga lua o lua tasi, lua o lua lua. Ia se scoping study fo i lele sa wha moe moe whai ai atu motu nei ona le nā ma le laina. Ia le awhianga i le suinga le tau, e a awhiaita le ngalu, ia mawafu. Ia e manatu a ma ua sila fia lau fionga e le vaenga na to ali ai. Ia nā ua wha o atu sai ngā lima lo tu malo. Ua matua ma lie ato. Toa ai manatu la ur se leni lia. O te langona pe ia leo wha se e se special purpose account. Ia ai e langona lau fionga i le minsta. Ia to e mai le tala au tu o le tupe lea sa wha anganga mo le scoping study. Ia mo atu motu la itine e lua. Lea sa i e le tupe le lima se lau afi. Ia e manatu ono ni tūna to ali ai, ono ni fte nga inga foi, ia malele au tasi o li imwhai pula le taimine, ima toa fusi al whau o malo, amana ia le leitu langa ia. Ia o le anganga lea so o tuai le anganga lea, e mamoli e tuai le whaftai, ma le tarsanga tu atu i o tafa, lau a fionga i le minstao o whilaua inga. No o mai lea lau fionga le minstao, le tamaitai minstao, o le tanga luenga tina ma te maitai. I le tūlanga lea o sui o nuu, sui o le malo, e a masui te maitai. E o leo te mautinoa le whaalanginga leo sui o nuu sa ave e sui ia i le whaupunga leo pule nuu. I a masui te maitai e lango sua i le sui o le nuu. I le langa luenga whai le tausinga o afioanga. Ai o le sui lao le malo, e fōlinga i lilifai ele fo i nei manuu e le mawai tu lo wale ngangana. O laula tu a lalo lau a fionga le minsta e le nā tia. Ia, e le seisina suia whawai o le mātou motu manono. Ai o le afi fio ai o le mātou motu yuta nei uporu. Ia e le nā tia, whale uta, le puia iuta, a pai iuta masalua iuta. O le pa ia le o le afia anga lalo a lala le motu. Ai tasilo la sui te maita. Tasilo la sui o le malo. A o lana whaatino ngā luenga ma te talo atua u le tai fono. Whai asi te leo afio anga nei mau te tau tino atua. Peia la ua sili tangata nu u le motu i e o lo a lala i uporu. Nai lo le motu lei manono. A whaau lo fina ngalo ai whaapopo se sui te maita i se tasi. Ia ma se sui o le malo e tasi. Ia ona tu whaatasi leo le lua lei ataua le iuta lei ataua sama le ataua taua. I whale uma le puia. Ia tu whaatasi sa lua ma pai wa tau tō ngana le tau toi nei. Tu atua iau au tafa ua mamawhatu le avenga le la sa valinga. Ia ma unir tai fono. Ona o leo wa so o whaatasi i tu tino i e lua. O le si fo i vaenga o ia i le vaenga le lau fionga le minsta. Ia ele o tele whaapea tu o le mea o le tupu tu malo. Le ai ua mātou ngā lulu e whaatasi. Pule nuu, sui ta maitai, sui o nuu. E ati iae le polo keti neu tau whaiatu. Ai paua o lea. Ina ia ta atia manino ta iala. Awa o leo te mautinoa. O sui ta maitai, sui o le nuu ma sui o le malo. O lei lalo le payroll le malo. Al fono whaavai ia mau ofisa es furma le wha ma le tōtolu ngā lua le ofisa. Ia o le tongi lalo le poroketi lea. A ia na iai ni ta iala fo ile le manino ai. E so whaatasi tūtino. A wale atina aina o le tō malo. Ia e watu pe au tawhalo o fionga tamaita i minstal tar sanga ai ngartai. Ina ia tupu maola le tātou wha moe moe mal savalinga.
na ia tia e o tātou tū malo tu sar tātou ana vatau. Whaftai lau fionga minsta mo le mai le ia a inga le tai le o mua mai. Mo mori atuai lau whaftai le tūlanga. Ia, ono o mai le uina le tā ua I le vaenga le o le tala le tupi. Ia e pupua lau sili lau fionga minsta o whamasnonga. Langa lena maua le whaata amirisanga alo ofisa sili. I le vaenga fast food ma le tolu ma le fast food ma le wha. Tula fono whanua ma swafa. Fia maua iai se whaamtalanga au ili le taimi nei. Pea e whina ngalo iai. A ale iai ono leo te mai taua. A sili anga inga le tai. Ma fuana fsili. Ona iai mea uta tupu o tātou atunu. A o leo teiloa. O le ta o tonga leo le malo losi o whai upu i o le fast food tolu ma le fast food ma le wha. Tula fono whanua ma swafa lua o. Ia mareanganga whaftailo tu malo e. Malo ta pua. Pe ano whai atu ele toi sui asa I o talo tātou tu malo no nofo ai. Au whai ngā luenga te tofi ale atua malo whaftai. Lau tau ngā luenga le nā tau sanga. Alua tu ia le lua o lua tolu ma ni whaale tonu. Ni whaale tonu o lau tau sui sa iai. Iau tau wha mangala. Iau tātou tau whai alo whaatasi a pe foel whaatua I le nei tau sanga lua o lua whaale. Au whai ngā luenga te tofi ale atua. Wha malo whaftai lau tau tāpua. Inga, ia ono sai mai. Pe lava no whai atu o le tātou tu malo. E leo sei tu malo whai ngofie le tele on tangatangu. Ia ai maise o motu e tolu o iai. A lo tau tāpua inga. E mawai lo uloto tele le mauta nei. Whamanuia le atua ia te oe a inga le tai o le whengainga tu tasi a Samoa. Manuia le whono uso le atunu. Manuia lau whionga le whongwhitalai whaftai. Lau whionga le whongwhitalai. Malo whaftai. Sa noa lau whionga le. Si malu. A inga le tai se tule mai. Whaftai mo le avanoa. Lau whionga le whonga le whono. Sa o ono sa ia se mai ale. Sa unanga le sui. Ono le tau paosi vaenga le tau watu se manatu ono le tulanga le mai le tau fo le loto ina ua fa long atu le wa yoele bin stai mo atu e mol silfia ele o pose dilo o le mea le na tau langa ele sui le fanga fale asela tua ma fatia ai o te manao mai umani mai le se valu mai le e valu vatu mua le fanga fale asela sei fo ia el fa fitau di le ion vato a ta apelo le mai le ia ia ole le nganga ia fa mua le sa vatu le matau ia manuel fotang Aua whina ngalo sui ia ole ta whai tonua ngā le whiunga mista mamtanga ruenga ia se tula mele whiunga mista Le ia vele se ma me ma mafa. O so se toto mau alunga o se si nei me o mai lei. O e te popole ma sina rupe. O mana tusi ro suafa I tato mta upu. Langa o mana sa onore lua tau sanga taruai I tato mta upu nei. E vatu lau tusi alo ie tau sangaita mai lei ala wa iai. Ia, na o manino le tulanga. Ia, whaftai le suyo a ingal tai mulon whina ngal whaalia. Mas foi manuia le tu malo e mas foi le tatu tuno malo whaftai. Ia, la none stasio sui, o malo, Palemene. Ia, oi, ia. Leo mai te watu leo fo man sa nganga numero 4. Ia, la none nei, no, fiong sui malo. Whawhelo ia tui le, lau whionga le, whonga le whono. Whaftai mo le amanoa nei tū malo. Whawhelo ia tui le pa ia le silasi. Whata whao le mao te nei. Whioro whionga le maitai Palemene, sui Palemene. E whapeari ima te maitai. Minsta o kabineta. Apia fo I whawhelo I atu I minsta lang. E whawhelo e fo I le lai tū o le mota. Whio le te tai o le tua ngai, man sui te tai. Man sui whai pule o le mota I le lai tū. Whapea fo I o na iai le nganga e whawhelo I atu. I ulu o mutanga ruenga o tatu. Whatasi li ne yaso.
Awhaida e fo i tapo inga. Alo tātou o tunu o le fio e au malu o le maro ma le masiofu. Whapea fo i sui au ma le whalitua. Whata whao le tawhatolu tau angai peo na iaile. Piso whamsinonga, reo fionga e whamsinusili ma le senga whamsinonga. Whapea fo i le prestene o whamsinonga whanua masuafa whapea le ofisa whamsinonga. E whawhila at fo i le tapo inga ale au nofu te talo le tātou o tunu. E tu sai ma le whanau no manu a wā te manuia lo tātou o tunu e pe o na iai le amatanga o le nei tau sanga. Whiro i atu tapo inga a ika pa latu tama ma latu wainga. Ia e whapea fo i tapo inga tō mua mpule i tu au ma lātau a inga le tai ma le wa au fonti. Whawhelo i atu i se ui tu ma lo sanganga wha le a fio a inga tō tau whanua al mari toa fio ta ma lo sina fio tiri alo mlaing sa tiri alo fio nro malo o le mau pu o le aing sa tiri alo su alo mari toa sa pa umale i ta timu whaftai i le tapo inga o manu iai le ar whaiva lau tau au auna. E pei ona iai le nei tuaso. Lau fionga te whongfutalai pia whaise sui se whamtalanga le nei tu malo e whaftai iai le nei amatanga o le nei tausanga. Whamalo atu whaftai le tau atai lau fionga le whongfutalai tūlanga o ngā ruenga ma le whapalipare i tūlanga o le tātou ngā ruenga. Mata mai le nā tausanga ia o le nei woto e amatadia le nei tausanga. O le nei tū malo o sangang wha. Sea tāngi sa ini vaenga e pe o na iai. Nā one nai vaenga la itia e mnatu le sui sangang wha. E o iai sana whamtalanga i tusamali nei tala wha popo le tupe. Saro amata mai se nganga whaftai in minsta o ngā luenga tsele ma whela ua inga. A tonu la ale toe tō laurawina mana onga o le tūmalo o umaona o whaeroa e taimi o sola. Ai nā ona toe whaamnatu lau fionga. I le tele ase mea mna oi ai ia sio mātou i tūmalo, tau wa o sina awala, e tau i le awala whaalawa. Ia mo umaona tāng sāpe a whae ufina ngalo, ia ai whasosoa i tau whasoa o āni tūranga ma se taimi. E whaatau wai i le whaamoe moe. Lau fionga i le whongfutalai, e whaaftei a fo i le fionga i le minsta o ngā luenga tele, pei o na moli mawina e lo tātou o tunu, ngā luenga o whaatino ma o mātango fie, pei o hala tele a ngā i le Malae ba lele, ia a malo whaftai ua mātango fie lava le, ai i lia suinga, ua o iai ngā luenga. Sau whaasoa lau tele, tūranga o lo iai o le fōu o mon whata atia le po kalama, a le fionga i le minsta, ia a wā ia, toi fōsia o le tātou awala, i le Cross Island Road, ia whapea fō i le ala whaalava. Te ruai o le vaenga ia i le awala whaalava lea e oso atu i tōna i mato. Ia e pei o le awala lea o lo whai ma awala alo, ale mamalu o le atunu. To tere fo i o le mamalu o le atunu, e no fo i whale a lili, whaasolo mai ei le tū lea,
ua whai ale awala lea ma awala e whawhaingofi ai. Ona e lea e ngā e le pei o le Cross Island Road. E whaisi ai. E ala eo na usatu tangata i dei tū lea. Ai, i lea so nafi na ua utaunu watu. Ai, wala au mai ia sitina o loo whaururu iei statu o mta ngā ruenga. Ona iei le vaenga o le awala lea o le ala whaalava. Iei stama i awala lau papa. Msalo o so nei le whaiunga le tausanga na ngoto i nā lisi ta vale. Te titi a whale tonu so i fua o tangata. Ai le weekend le na umatu nei. Sa whapea fo i on tue la beai ta vale. Ona o le tamai awala lea i se vaenga o alisa. E vaiti tele. O se teimi e fe pasia i ai se loli lau uta tele. Ma se ta vale sau mai lisi tu. Ia na su ele o le me alo i ele te mai ta vale. Ai whaava noa le vaenga o le awala awa ia lodi tele. Ia whapea fo ia ta vale o lau nā tuai suau. Ai o le awala. O lo whaonga tele le mamalu o le tunu. Ia ono tari lea isi whaletua lea. O lo ia isi mta ngā ruenga. O ia le sa ia pueina le atam tu ina lunga o le Apia fōringa. E whaedo ai lea pae. O tari lea o le leo la o tautala ia i nei le so. Ai talo atu lau whionga le minsta o ngā ruenga. Tu ngātu i o taftafa. Ta hala whengai ai pa mua. Le whaale lea o le baenga lea. Ia, ona whaatu o oilea le whaasolonga i se teimi. Ia, i le whai o le awala lea o le ala whaalama. Pei ona o iei fuafuanga le tātou malo. Ona o mai lea i le minsta o le tātou miliona. Le ngona lea nganga whaafutai i le forsanga e pe ona iei fo i lea son nafi. O se proketi ese le matango fie. Fia fo iei sio matu tu malo. Wa pei titi se vaenga o lo o tango fia. Ai u fia se u tu malo. Pe mo vao, u le paelo, suo. Ai ua iai se vaenga ua o lato maua. I le whaasoa lo tato malo. Mo le atu le whaftai i lau whionga i le minsta. E tusa ma le tuwa manoa. E pei ona iai. Pei vo ona tu inatu le aso nafi. Ese le matango fio le whaasoina o le miliona alo mātou tu malo. Tusa lava pe whatoa toe mo atu se tupe ia novema. A la lava te tala ai teimi uma o lo lava le whaasoa. Alo mātou tu malo e pe ona tā ua. Se tasio minsta i le aso nafi. Ai, e se vaenga e fia. Tāsanga i lau o whionga i le minsta o tinam tamaitai. O le mātou nuu, e iei le pito nuu e tasi o le mutu. Ua lewa ona te talo i le tātou matanga ruenga. O a wha i lau o whionga. Ai, ia whaia se tofi. Pune nuu o le mātou pito nuu lea. Mo te minei. Whaafonga mai alo i tu malo. E tasi le pule nuu. Ia ae lua ia pito nuu. Nonuinga. Ae tofu ma le fono nuu o lo whaiai. Nonuinga e le whaatasi le pule nuu i le fono lis pito nuu. Se ia wangana wa iei se mea fina ngalo iai. Ae te talo atu i rau whionga. Pe leo no te tau o na whaia se tofi o le pitonu lea o ala mutu. Ina ia whawhaingofi ai o na whai fuafuanga. Lo mātou i tu malo whapea fo ia mātou whioanga. No natu lea e o atu il vaenga o tātou tulisi. Ia taruai
sila fia lo tātou mauta nei. O leisi vaenga tā ua le o lo iai nei vai taimi o tātou tūlisi e malanga mai I le tunu. Ai o lo iai nai vaenga e ono te tau o na iai ni mataanga. O ni talaanga o ni mea na tutupu I lo tātou o tunu. Ai panga lea e lima vai ia le tu malo. Na tu lea e tu inatui le o fionga le minsta o tūlisi. Pele ono iai sina vaenga se leni e fausi ai ni nai mataanga I tu tonu o I tu malo o lo iai ni tala tu o lo tātou o tunu. Pea ona o tau sila fia mo te minei o a fausia ma whaalelea le vai o lo o I tufulele. Te le son tala anga o manatu foi pe ona silfia e taua le na vai I tala anga o tatu motu sala fai ia pe ona iai o mai o le natu ringa ma liu ma ai tonu o le matu no ia e fa pe na on tu mau foi na tala anga ai mo silfia si tala anga matango fia le tatu o tunu le vaenga na tofu wai le unungali I na e ai le whapo pau o lo tatu o tunu I tu tonu lava o lo mato fioanga e tu natu ai le tātanga I le o fionga I le minsta o tulisi pele ono whaia ni nai mataanga whapea wale tala anga o lo tatu o tunu mai o te lo foi ua mau watu I le whafonga a tupuranga whaia e lo tatu o tunu mea na te tupu I lo tatu o tunu ia te usanga mawhatia ua tuana iatu o te talo atu lea I lau fionga I le minsta o tulisi ona o mai lea I tulanga o minsta o ta longa e pea ona silafia alo mfanau o lo o avea ma ave fua lo tātou o tunu I ta longa I so se ta longa tu e wha le rangi o lo o malanga atu iai e le whai ngofia I alo mfanau tu langa e pe ona iai a lo latu tau mwhai pe ona silafia ta longa al Pasifika na tuna ia tunei sa te le se whaea ta penganga a alo mfanau mo lo tātou o tunu. I le ta longa al Pasifika I le whātausanga o tea o tūra I mai le whai ngā malo le HRPP ia o le sa iai le whamanuianga na iai whamanuianga na tuina mai sa te lua whita la al pine auro ia le I whaitauia ia le ratu tau mwhai pine siliva ma le pine apa mea te talo tuai whailo le whai msui le vaenga o talong o a wha le ase tūranga o iai le ina ia sosoani mo ratu tau whai ese le matango fio tau mwhainga alo mwhanau ia e le whaingo fie fo on paulea o le vaenga e mawhai ai o na whatupuina le nganga fia o alo mwhanau e tau sinio o wā ia wha moe male a fu alu tātou o tunu. Na tu lea lau o fionga I le whonga whatalai pe ona o tautala I atu te taimi o sola e le tangi sa ale tu malo na o ni nai vaenga natu e tui natu ona o le talawa o popo tupe ia ele o iai se vaenga tele o iai natu ai e whai iai se na tele ai te lia ele tu malo ma nesui ia le tala wha o popo tupe unu ia tele lau fionga le whonga whatalai mana malu le tātou Palemene I ona I tu uma. Malu mai le whamrianga le atua I sui o mtanga ruenga pe ona o tātou mafuta I nei asu. Soi fua mai manuia.
malo sa no e lau fionga sui malu sa nganga numero 4 ia whaftai mo le tofa whaalia ia leua maua le mota ia me se fol tatu malo wale atina ino le tu malo ma le tino ia malo whaftai ia la nona sta sui ia mai tau atu ia itu lai mai ia sanganga numero tas o fionga sui malu ia paftai atu lau fionga le fonga talai mo le avanoa na tu foi o la sol fau mo le fau ono se uso a fai pule foi ia pole sanganga fa ia o le usonga lava ma sanganga tas ia wa foi pa ia inga tolu mo wa tua mo na autal ia va pena foi le nei tu malo a pena foi ono a tu rai mai ai ia le fese tala la fionga fe talai ia mo le tula fa ftai ia mo le va no fa au fo ia e foi se saole nei foi sunga fono wa foi le tala fa popo fa tau tupe ia e fa umai nga luenga mai tau foi le tala fa popo ia ele o se tupe tele o lo fa pena na tala noina ia ai o se no foi fa pena ai ona moliato nai mana onga foi o le nei tu malo ia ai momola ona fatal fatu na tu foi o le o umona palango pa ia sa ma fainga o le mautane to foi o fa pena na vai atu le taiao e fa pena foi la sona nafi e pa ia sa ma fainga o le mauta yo na tulanga falupe yo lo fionga le tamaitai pa le mia ma la kapeneta e le na tala na atoe la fio foi o a fionga i sui minsta ia le foi tala na atoe le fio atole tai o le tuangai ia su tai ma isi foi fai pula le mauta nei o le Palemene e mai se le fio la fionga fonfitalai ia ile nei tai au talo fat foi le pa ia ma le malu lasi o pena no fanga poto fa ton sili ma fa tono pulenga so tato malo fa pena tato fatas ai mo muli la nga fa ftai ia ele mai tau le nei tai au mai la sona na fi foi se la foi inga ele tuna inga foi mo niao ma ful sai fala mo ma fali to fa ma le utanga ia o asile le mo se manuio so tato tuno pe ona folsia ia tula ia maleava tele la fionga fontalai nei e manatu foi fatu manatu o foi inisio la fonga foi mo tulanga pe ona ia folsanga le sona nafi mai tau a maltoa ia ele li fama ta upo na ele le ofisa wa onga e fautuanga foi ia ni finangalo foi fa adia ele tau o le nei ofisa isi tato watuno ia oro fa pena ona ngafa malita mo fainga o onga tono se tato watuno e onga tasiala le futia wa o le pe fe so tai ia ma awala teknologi le nei vai tau le tato mai tau o le nei foi tal fo ma le mai tau ia foringa va ia o le ha tawina o iai le tomai ia ma nei foi vai tau o onga sale masani ai ia tatou nei o fa pena ona ese maile mai temi foi sa tatou a o ngai tatou o le mea na e fa taua ia foi ia tia foi lo sui o sfono ia le tulanga o onga ia ma le sota inga ia wala fa teknologi fa nei ona po ia o le foi mai tau atu o le lava so tuli le fionga le minstawa ia ma le minstawa teknologi ma awala fa nei on po ia o se ma inga o te taltonu ia o lo mawhai ai o na la so tau au le la ngā luenga ina ia fituna i ai
Ia le tāua o le teknolosi, ia e whaongai nei tonu a o onga. Whawhitau li fo e pe o na sau no nisi o whaipule ia po whaipule o maota. Ia, o whawhitau li ia e ono tutupu ma o loo whapena na vai. Ia ona o le sesenga o tūlanga fo e pe o na iaili nei vai tau le lalolangi. Ia, o le whai wa fia toi masio tātou atono i Samoa nei. Ia, sau no fo i se tasio minsta nafi ma tā uailo ingoa. Ia i se tala fo i po se la fonga na o whai e tono le mauta. Ia le upumoni a o le tala e wha ata la fonga. Ia a lo mo moli e se whi au ina i whapena na whatau. Ene sau non minsta o ngā luenga i whapea o whapea atua me. Big people, small usage. Ia ai o le nā vai tau na o atu le sā vali ale. Ale IT experts ia o alo fui ma whanau o se tātou atu no ua lava le au ina ma le au tomaina. I mea tau IT. Avatu sa lato tala foi whao Sofia ai moe aluanga. I le anganga o le tāu o lau fasi whai upuna whai tono mauta. Ma lato momoli e tuai le whiau e. Tāu a tele mai sao le lene mea na o tau tala ia. O le mai tau ni nā taimi le polo kalame foi ma le polo ke titele na whai al malo. O lona whatau a ina ina e whapena o na lava le sota inga. Ai mai se lava o onga le whatau. Ia o e le au nanga. I tua i mea o lo whapena o na tau ina i alo mwhanau. Na foi la e to e vato e foi tua lalo e. Awa foi ni te tena i le afionga le li min stau. So ta inga ma awa le tele wawafi. Nanga leo te mai tau lava ia e pe e fōringa mai e. E a fia loa lona tanga lona ona. Tula i loa le mata mawhai e whai se awa lai. Tali mai ai pe e fōringa a. Ia ai o lo whapena o na tau mawhai atu ina ia. Mawal nau ta inga. O le anganga e alai o na tato whaonga ina teknolosi. I tono a onga. Ia foi e mai tau o lo whapena o na sau noa nisi o li whaipori. I le tele o le whawhitau li o na tulai mai. A le anganga na o le keipo. Na ala o na whai al tato malo. E le ngata e whaonga ina e le tatu watunu. Ai o oile o unanga. Nea lai wha mai leo experts o ITs. E le itai o na uma na tatu whaonga ina laina o lo tutono le keipo. Mea lea lau a whionga al minsta. Ea ona tutua lalo atu. Sila e lau a whionga. O lo nau ta inga fo le teimi sa mato tulai mai. Ea ia freely. Le internet te whaonga e a onga. Tato university. Petai ane, ia ua le taula ua whamoe moe. Lea i tū ui o lea. Nana watu whawhautuanga e lau whionga al minsta. Toe sila i whai e le i taitaina uma tato whaonga ina. E lea ngā o le tato keipo le peo na whatatia mai lalo. A le titai o le sami. Ia o ale whaonga ina. Te tau ia tono o tato au. Masalo ana ua o iai sau suesuenga i le tūlanga. Ia mawhai eise fuafuanga o te tali tono. O le afo ia mai whawhitau li ia e whapena o na tala noa atuai ma watoi whautuanga foi. Whionga e whaipuli. Ia ile angai lumole. Tato wa o onga. Le sianganga le angala leo o te whautua. Ia, malie le. Ai toi sila ia. Lau whionga le sui mamalu. Ia ano lewa. Na ia whaonga ma le anganga tata. Na lai ona whaia tato malo le keipo. Wa fia tulai mai le whionga le mista so ta inga. Ia langa o leo ta ua mtanga lua. Te tulai mai le whionga le mista. Aftai, lau whionga so talai mura awa no. Ia, te iwisia nganga. Ala vela vele, saunanga. Ale sui mamalu. Whionga alo au. Ia o lefo isa vea mbin star kapene te tarwai. Ia, ile wai taua o tau fau me ia moni leile saunanga. Pawala si mela i titi nufu umawa vanua mwha manino
ia sa no fo ia le tele sui ia to no manino ana mata ia to no le a tau fai fo e tala ni se vaenga sa le sa unanga tulanga o le tato keipu le lava tawana pale maile nga malo ia sa fola tu lava le tulanga fing fa vai lo mau le nei foi tu le mal tu le mota ya tonu le mau le ele fionga ele sui mal tulanga sa tala tuai o le tulanga sa yai o fing fa vai na yai ya na o mai le kipu ia un avile tu le private sector pia fa penale le operating at that gateway ia una le matala lo le ava no mo le lautele o le atunu le la sa no ia i le tulanga le na o le tele le kipu ia ai le mo ava no mo business langa fo le ave le private sector le operate for private sector le gateway i le ma fai ono tato ave le so i fumo le olo tato business gateway ave to private sector ta fai ina al malo e wala to yana so soni tal fe ngai ile taimi business ina ia ola uma le tu yo le nganga le ala na le sa no di yo i so suenga i biva pena le fa nga malo fa mali le nai tu fast food to sanga ane tau fa ya tu tasman after sak dan family tu ai nei fa i wa fa pe mai le yo ya i se ta pena nga le nei tu fa pena ma tu te fa olol ma au no tar sanga mai sa no ya fa mali la ngang fa lot Nalo, tau no lo fiong al minsta. Ya, si tu le mai lo fiong su malu, fa wa sa nang lo menino sa nang al minsta. Ya, fa sta ya tu lo fiong al talai. Ya. Menino atu lo fiong al minsta. Ai pe no fa ya tu sir to ai le van. Wala nga ilum. Ona ui ola wa ave tu fa business. Ala la va telele. La va no em fa ye pe a fa pe. Ia e mawhai o ne toi fitu nai mea o wale. Amulmuri. Le whafoina o tātou tipo. Se tu le mero whenga minsta maria, lau whenga suman, isi si meo. Ili mela titi a ona lepi ele utalia. E avele tu le private sector, e tu tongi le tupe. E avele tua, a whaonga tongi le tupe. A le nganga le tu le maro. A fi whaonga, a lai vai tala se le ni ina yola. Ien whana whaonga fuamu stau sa. Pio le se senga leo le ave tu le private sector. Isi e tātou tamai marketi lai titi. Ia mana ia tātou pisinisi o tau atia. Pifa penale se senga le ave tu mal tu ton malangang wharo. Ya, tono leo manino le vanga lau whionga sumalu, whaftai mo whamanatu. Ya, lau ele, minsta male. Saloe. Tanga luenga le, whafawhaina mo langa luma. Fitaria i mala whionga minsta le tulang. E o nofa iatu. E lua ala ina lai whaongale. Titi saule si mala Vodafone. E a o lo te le lava le awa noa mwhai ona toi sirisila e lau whionga minsta. Ina ia whaonga nao te lenga wal tato kiko. A sa o le tulanga le pe ona e sano iai. O le whawhitauli le nā o lo whapena fo ona whau mai le amatanga i so ulangona. Ina ia whapena ona hao ngā ia tato waonga. Ia mafo iai le whawhitauli o lo iai nei. Haftai atu ili. E le whionga in minsta o ngā ruenga. Si foi o le mai tau le nei vai tau le tato alama tulanga whapena. Ano whawhisili e tua i lau whionga. O toe whaini kon karate foi lea whamama a wala lau whionga. E wa lewa i polo kalame ia e au whapena na whaongai nei tato milion. A whapeo o le utoi ai ni kon karate. Ia lan me le whamatu ai tua ia whio angai whamamai la tō ala tō te whaala ma ia te whawhale. Nei ia mauti noa ia lo whapena na tātia mai si tūlanga le lei foi ia mamatanga o fie ia le sisi manga wa foi ia le malo ngā solo ai. Ia mai si a foi o tūlisi mai whafo. Mai tau a foi le nei vai tau ia pe fōlinga mai lua tolu masina ia whatua vai lea o whamama ia lei tu ma lei tu ai a whape whamatu i tu ainu uma ia na whautu atu i lau whionga
a tala whianga ia. Ia, ai whaunga ia, tātou sele ni au te lo foi o, te leo a whianga. Ia, o tofu amale, Maniele, te mo vao. sui mamalu, ia se tu atula no le fianga minsta, leu ta uolo no. Tuafa male, na mtanga luenga, lau fianga minsta. Ia, whaftai tere la wero whionga le whangwhitalai mo le awanoa. Whaftai foi la whionga la, e la whionga le di whaipule. O le ua la ngana ina le mta uputa ua lea. Moni lele saunoanga la whionga. E le tūlanga o le whaamaina o po o mo ngā vau se turou mota, ma le whawhongwhonga le tinu. O le whoisāru la ua sisinga e le vai asun tēnei. Ia mori mawina lava ni se o vaenga po wa ako kai kolu masinga e le i koe moase vau o ia la vai. E ala ua o mawainga le lei ia kon karake sa ku inga koe vai ia vaenga ia. Ia ma o le a ofo e se whaingo se whai unga iai langa o le mea. O le aluai kupele kungu o le kongingo kon karake ia. Ia le pe fōringa mai e le o whamaungi. Ai o le tūlanga nā lau o whionga i le swinga malu, whaftai tele. Sa i le fuafuanga e a mata nei le amatanga tausanga nei ia le whamatu i nā tō vaenga i ei tū malo. Peitai, ia o lea sa pei se po opisi lava ia le mtanga aluenga o tinamta maitai le kakomilionga. Ia ma o ke kantongu wa lape le vaenga le o le whamauku mai o ngi whenga whawai. E whaaluai ia le ngā luenga lea, e whamatu o tuai ia mo ngā vāo ma tulanga wapena i whon whawai. O lea la ua o le whai unga o iulai i le tausanga nei lau whionga ua o i nāo le a whangata i nai ia konkalake i e tu atuai mo ngā vāo e tutonu o a whioanga. No o mawhioanga, ia se ivanga ia vai vāo fo i ia e tūlawa i konkarate ia vaenga nā o ngā ia la vai me wapena. O le whatuatuai o le maua ni tātou masini e whatino ai le ala ua whaftai o wakula se singa. Ia koi kia le se ainga e le ingi mua vāo se tūlau. Ia e whapenga whoila o ngā sila ia nuu mawhioanga. Ia e vifongi kupe polo ke ki e whatauai ia masini nā. Ia ona amata lo lea ona whangasolo ia tātou whamatu i nā tō ngā ruenga i tono o a whioanga manu. Ia e mawai ia se lengi fo ia nuu tūlanga nā. E mafuanga o esel tāua mta upulea. I le awala lea tātou le West Coast Road. I le anga i mlai vālele. Ia o kei longa ko ke mori mawinga. I longa le karingalu le vāo le awala ma le karingalu. Ia lai waso solo o kua le fue e o ingai ka ala i o. Ia ka whea kui i ngai nguunga. Ola e me ko ke le o e whenga ngā ruenga whaamaka ngō fie o kou. Ia ko kongu la volo kongu. Ia ai saura kari. Ia o le whakani mai le ati e o koe se ingai ka se whaala i i. O kasi ngā vaenga o le ua kirkiro iai ia le pōlenga la tia i ngā ia whamaku ua ko meanga. E o foi la se turou mauta. Ia o isi vaenga ua whaala pisi uma. Ia ai onga o le kūlanga whaapea responsible ai ia le pōlenga la tia. Ai maa ngai alo le lafo akui o i ngu malalwhanga. Ia onga whamamala valea ma responsible ai ia li imwhai pule ma o ngā ruenga le awaluma po malo se ringo ula ko whakingo le vaenga. Ai whaftailo whionga mo le langa o le mta uputaua. Ia o le whai unga i ulai tausanga nei. O le a amatailo o na whamtu watu vaenga na pe a whai. Ia wa uma on ta pena ia tatu ta ia la. Ia e mase fo i o masini whaonga e tu malo ma whalalo. Alo, whaftailo whionga le mista. Tono leo manino le tulanga la whionga suimalu. Tai foi le tali mai o le whionga le minsta. E tu sai foi male. E o le vainga lau tele le au telenga o le tātou atunu o wale fuatasi se tu malo. A whaftai pa whai o le tūlanga lea. Ina e wapena o na whamatanga o fia pesi o tātou atunu. E wa foi tātou malo whenga soroa.
Au iei pe I lau whiunga le. Mr. Ngalwa. O le tūlanga fo I le tātou CSO fo I lea mo soasoani nei o tātou tangata. Di me vai. Mese ali tatou songo. O mo meo pomoli. O la se te tūlanga o iei le nei temi lau whiunga. Ona o le mai tau. Ia tasi leo whawhitau li. Mese nai ainga e mau to tonu. Mai awala o lo whapena o na tātiti ailaina ale ipisi. Ia, o ata whiu e tali whisili ma. Whapena fo iona. Ia, ona o le tūlanga le nai o mai lo fisa e watu le tau. Ia, e mtua le ngā whatia. Tasi pomoli, lua pomoli pe tolu fo. Ia, le te loa la il tātou polo kalamen nai fisosoani nei o tātou tangata. Lima vai po le afo se tūlanga o whatati ele nei temi la o whiunga le minsta. Ai mana ia ona whaalau I loa la a whaalau I tele. Ina ia malama nei o tātou tangata. I titi ase I loa o lo whapena o nei o tātou tangata. Ia awal whatino ina o le fo ia unanga. Leima le matango fie fo I fisosoani nei o tātou tangata lima vai. O le sia o. Tasiri la wa whiunga ia mai tau nei mai tau o le talale o tātou wa whaalongo iai e o pea ua whapena na taunga tāle soifuanga. Ea, ele lama laina ele na tātou fwile tunu o whapena ona a fie le tūlanga. Te ele o whawhitauli ma le tūlanga fwoi o ie tama o ainga o le lalolangi. Ea, o le fwoi la e pe fwuringa mai. Ea, o I le hamoi fwoi tātou le venga ona o le taunga tā o loa o mai. Ea, ona o le taunga tā o le whiawe inga I wa alalo. Ea, a lea o te talitonu sa el tātou pifala. Ea, o le fwoi o te maua tala o le alawa e maua I a dividends sa e sapapena o na shareholder sa. Ea, o te le lopo o le ase tūlanga o tātou malo le nei taimi. Po maua se tātou tupi. Te lua mino te sui. O te talitonu o lo o taunga tā ele soifuanga. Ea, ona o le la o inga o loa nei lalo I wa lalo ai se sile fo ila o whiunga le e o lo whapena ona whito I tonu ma le tūlanga I me tauwa po te tau ona ia po whaifoi se tātou fufuanga Mari e leo whiunga sui mamalu se I tuatura noa langa leo tāua le tanga luanga le Mr. Ngalunga tere lau whiunga le Mr. O te toi whaftai atu fo I le whiunga le sui mamalu I le la ngā fo I o le matau pun nei o ngā talu ai o le piwha la leo lo o I le mātou ainga pokpoko. Lau whiunga le whongwhitalai ia o le sa iei fo ia lau titilo ono le tūlanga fo I lea o le tonu o se whainga lea sa whai fo tato whainga malo talu ai. I le so te inga lea o le piwha la Samoa ma le piwha la group. Le whaile la ko joint venture lea I kau sosoangi fo I le whukunga ingo freights. E ngā ia au mai I lalo freights e au mai fo I le lalo ma le tau soi fuanga. Pei tai taiminei o mai lava le taiminei pea au te tau maua o le luafe a sfulima sa a whatu inai le maenga lea. A whasa o mai au ele. Ele taitai o le tuanga ai pa awhai o se Apia le luafe sfulima. A mata mai ai. O le anga I mai a ngā e o mai taimin nei. No whionga whongtalai o le ropo wheme o anga ia se dividend pe on sau noa ia le whionga sui mamalo. Le fo ia kinga o ngā fua ko le o se fulu ma on tupu tausanga le ia o mai e kia o se kalar kupe. Le ia o mai e kia o ngi accounts. Ia whamaungia le whionga mistao o le MPE. Po o wai ei foi se dividend. But kei loa lava, e leo iei se mea. Lau whionga I le sui malu. Ma o le a tilo foi ia I le tūlanga foi o nei vaenga. Ia ma le whainga malo fo. I se whainga I whai ai pe a whapea ua le ai a se tupe o maua mai le vaenga. Ia ai whamalo lolo.
Ia le ngā vaenga e whaise si whainga fōu. Inga ia ka ko sa ili e le tūlanga lea o le whapa ua mai lalo tau o freightinga ia pa ua lalo le tau o soifuanga. Ia au te whaamaunia lau whionga le whongo a swimmal. Ia o kere o maukingoa o ka whiu hoi kurikuri pe ei se whaamanguianga ka kua kungu ue o maua mai e le whainga paanga lea. Ia o markeminge e lo maua mai se kalsa. Lau sifurman kupu kausa. Ia ai o lea kaum whai aku iai ia o ngā koe longa kula ia o kako Palemene. E se si whaingai whaia i mai whaalolo. Alo, waftai. Ia, se tulai mai langa leo o tau le skwafolta te le tua ngai. Ia leo lau whianga kong whutolai. E kanganga o kua koe kari. Ia langa o leo tau ia se whamauninga. Ngā whamauninga o marole. O le lua pe sulima. Sa whakauku iai le tātou PFL wangau. Te mtonu la le sa sui Palemene ai le whionga i ala wofo. A o ia foi la sa vea ma minsta me tova. Marmal makele la la wofo le mta upulea. Na mai le whionga i ala wofo le mta uputon il kabineta. O lea se whinangala o kabineta ua iai lana whautuanga. O leo whatautu i le tātou PFL. Mai wofa mai iai se company va mai se amani. O le whautuanga la le whionga i ala wofa. Na mai te tono o cabinet. O se whautuanga tau tele lea. O le li whautua e meto wa. Le whionga i atu pola le konga i me lau siri. Kupola ke le longa tomai e meto wa. I ana vela leo le tātou o le tātou offer on talia le malo umal Pasifika. O la to umai e ana le fuava ale. On aveile tatou le va. E le si tatou va. Ai on umai tatou ia wafu ma facilities uma. Tono Samoa tonga fiti fa pefo e Manisila. O se whaiunga tau terele mo Samoa. Le lana au mai eile o tal sanga lisi company va. Le la ta o el minister o le PFL group. E company lea. E silia ku le ongo la ku va e feo el Pasifika. Le la ua whai mea ua whai le tātou whai ngā pāanga. A veina e la tau sea. A umia e Samoa le tele o le sea. O le lana tutongi umaya ai talafu. I tupe maua mai. I ngā yoinga e sa whai o mau mar klina pu mai talafu sai ai. Mau leo te nila se i talafu. Malo. O le mato e talanoanga la ma. Ma ua lo. Ma le whionga ia tupola. Le la anga ia kul whaiunga. Ia. A fa mai tupola. E 5 miliona le kako tātou TV lae o fuafuea mai. E tau sanga e lua whelo futasi. E o la whautuanga la e le whionga le li minister. Sina tala no e atu pola. O levanga kaunga e malamalama i mga upu kau waa. A le tau mai nem kwa e le malamalama i sika. Ia lau whionga le whongu tala. Ia o le whakamanga le mai so soan. Ia. E le minister me tau waa. Ia. E makwa le iloa se me tau waa. Ia whionga le whongu tala i e. Ka yatu o nei. E pupu wa. E le ilava ma koe le kari a ke le kuanga. Le foi ave ai maro suafa. Ma le leo mena e whaia. Mo ia koe singa mingu ke skasi.
Nga whaapopo kwa ke mau kupo mau ka ko ke mi le fa solo tatu nga lu lo koe kula men miska. ya la nga la nga miska ala nga ma whaapopo fa malu aku lo fe nga su kai kai nga la nga ko la bango te ta il tu nga la sa ta u miska au lo fe nga ili ka u me le ya mali mai ya lo fe nga fo ftalai ia ere io o lava fa manga le mele tu lo atu ai sea o le ingi accounts ai sea o le au mai ingi se dividends o le makalunga ma la sa kalunga ia le fionga te kai le kuangai ma tupola aga makalunga ma koki o le kalala le nga fai mai e le i maua se dividend te au mai o nga o laifa pe ave accounts i ka ko chief auditor o le mela le kopo ngo o suela i o le chief auditor au mai account ia si au mai le 5 miliona le kalunga mai kai kai le kuanga ia sa ngo mai ia le chief auditor e le ngi account o va kua o le ki o la le mo se dividend o la o mala wof le la o mo le o la le fa ia me le la o mo o va le ke fsiria ka o fe ave dividends o le tifa o le va po ponga la va nga la maria o fionga o ka mo o fa ka ke se o ku che ia se fa i po la me ka ia ere o sa o ma sa wa nga kai le kuanga yo na ia se me o fare con le se me o se 5 miliona yo le la de on sai la usa un mai la fionga ku pola se kaimi pa wala me fai o fa kali mo sa o le mafua anga le nga mafua e nga fai le mere la makanga o le vai kaudenga o kaude o mengi va o makanga shoki o loi ko ngo frampangi fa do lo e oi o i mai da ngu makao sanga mai le nga mafua i lo nga fai de fuafuanga le ma le fainga le leida o TV umala ku uia sai ai po ai uma ma mosamo na nga fai lo ma ka ku fa mo ayo ia e nga mala ingo o ai lo fi ma mai ya la ku ki fai ai fa mo le ka ku le vai kai bi nga ngalo ole mo lalo ka freight ma o lalo ka o soi fuanga ka mo fier ka o loa me u basa fia mori ori Samoa ala de lo ia lo fionga fai sa fu fuanga ia ole ka so fuanga lo ia le tau fe tuan fo fai de show ka ia mar fa pa angale se tu lai mai lo ma le la nga ma fo mangingo mai ia e ko ka ua ngai el fa le ko ngai o la nga fai nga pa angale o ngo bo ngi olo ala mangingo mai lang sa ngoa Talai pe fa o leo ke fesiria ku la uri e ko rua po feo ave ko per se fulu kausanga le nga ko fa yed ia ka se kausanga le o ke ngalu e o manatu foi le o le account ai le ku e ku pe o ti fala le wa do se sa o ko ya o ru ja o le pe fa sa o lo fio se tu o kai mi kongu le nga fa le kongu ai ya pi fala le sa o le lunga o lo vo ia ale kampangi vo le sa fa ngi wale ya saki wa yaila le fa unga le saki ala kapungi la lang kapungi a o ile sa o lai le kampangi va o nga mai lo le la to fa unga o le kapungi e pela o le mela le nga kupo lo fa le mele la ko fo mai le o le a vele va fa sala la o nga ka e pela le mela le nga baka pa nga ka bo le so al pepelo al mele sa fa el miskal ia nga fa yo fa penga e manatu foi lo fonga te le tu ngai ia ele tau foi na tato tu ia la fonga tono le Palemene lo fionga le foi fa fonga le tuno ia me se foi tato fenga malo lo fionga fa mo ke kalo ia se o le tau langa ua mafale sa ngwa kai le ko ngai fa pe o ke pelo a le wa va kur fa ma ngi sfulu ka usanga ile ise kupe maua mai pifala o kalango foi a ngafi o langa mafua o nga fa le kongul fa ngol ka ko SNPH o le ise infrastructure malo sa ka ku le pa sao salaut ia esa o mala me o kalango ko ia o manatu lo fionga te le tu ngai
Ia, ua lava, ia, whawhitai. Ua lava fo i lea. Ia, e whapea lava winga o mauta. Ia, me pisinin tāua. Ia, o lea lava ia, e fitu whai whatamari. Ia, paua o lea, ia, whautua atu whono fua, ia tātou la fonga. Ia, ave pēr tātou whaaloalo, tātou whainga malo, tūla i meinei, whionga minsta. Ia, sa whapea nā fo i le teimi naitu. Ia, o lea nganga nā no fua. Ia, tātou mau pēr whiawatai. Ia, mau pēr tātou whapalpaleai. Ia, malie lau whionga suma marua mai anu teimi. Ia, e se si awa noa mo lau whionga leo mai anu. Ai tāua fo i le mena e forsia. Ia, le fo fitu whai ene mota. Ia, leo manino. Ia, lau whionga. Avitai lau whionga Fonotaga. Ia, o sa oile. Mo angana fo ile nei o. Ta whautane ai. Tara no aile o no. Ue ona la mata upu ai misaila o li o. O yo lea, ia, le e o le. Nai motunga afale, nai tu le, vai lau. Whionga re li minsta, ala no ofisili, ia, ona o lea e, mau o le tala, mau a wha mautino. Ia, o le freight lea e alai, ona tau mata fo ia, o loa e, a maito. E foi la ofisili e tato pifala. Ia, po anu fo, foi. Tiro ia il whainga malo, ia mo le anga iluma. Ia o le sili a foi e tasi e tu sai foi male. Tato walele, la o whionga Fonotaga. Ia le foi mai tau, le nei vai tau, le tau nga tau pasisi. Ile whilo inga, ia. Auna walo no esolentea mnei New Zealand, ia. Tangi wale loto le tau nga tau pasisi. Ia, pe ana ia se tato walele. Ia, atono. Vai ona toi tilo ia ele ai ele ai na le uta ma le to file e il carpeneta ma se la o whionga minsta fito i tonu i vale e se sila le tu langa pele o stau ono mele nei vai tau ona toi mai se tato vale so ani le tau mo tau pase se o fa pena na i nei ia ma die la o whionga suma malu o ia lewa. Ya, whawhitai. Wa whaamatu sauanga o nai manu tātou teimi. Ia, o lo whangasolo tātou tulapono. O mana tua lau whionga, ia o leo te vai atu. Ia ua. Ia ui o leo le ausita ia le me. Tawhitai. Whingaro ila o whionga, a whiane. Ia i sau tu malo le lato tapo inga. Ia i tula toa ma tula tofia le. Pa ia malmu malu fo le tu malo i ona tulanga whalupe. Ia malo le tapo. Malo le whaitutalo fo ila o whaingalo ang tofi. E wal tapu inga il Fonotaga se tato tonu. Ya misal Palemene, manuia la whionga Fonotaga. Manuia le nai tu ya o la foi le leo mane nganga fa lol. Alo whawhitai sau no lo whionga. Tai foi mo fina ngalo whaaria ia tono le fo maru mangi ai nisi om taupu. Pe ona a whasoa e foi ia sui maru o le mauta. Ngale whionga minsta. Ia malo whawhitai. Ia, la vanone sta se sui. Ia, o leo a mai tau atu pe ua. Le eise tasi e fia sau noa, ia e au le tu atu laiva noa e. Tai o le tua ngai, ia se so olo le man tatou tai te fono. Ia fatua fa solo le tatou kapeneta, ia tol tonu leo, le eise se sui tu e fia sau noa. Ai lau whionga, o ia. Ia pangale sui sat poitea, ia lea fo la. Ia lau whionga sui malu sat poitea. Ia, ewa manoa nei. Ia, whawhitai lau whionga. Mo le hawa noa le. E sui. Tonu o le hao le a. Nai minuto i etu toe la tau mwhai tō se leo sa paitea. Ia, anu whawau le atai au. Mua na whaatu lau. Whaatalo whalipaia le malu. Le nei aso le sunga fono le tātou no, o le tātou Palemene. Le fio lau whionga le Fonotaga. Fio lau whionga le tamaitai Palemia, sui Palemia, ma malo le kapeneta,
a fio Mr. Lang. Le nai tu. Tu le nei tu. Fio tu le ta imal su ta e le tu ngai ya fa pea. Li ma fe pule. Tu mai tai fe pule. Le nei tu lo ngai al malo. Tal fratu il mamalu fatun sili ta aluenga. O matu nata usanga. La fe to. Ya alo mai ile nei tu sanga ta tu nga lue fatas. Fa manu ya tu le tau sang fo. Il ta tu mauta ya wa ta tu nga lue ngai fatas mai le tua ile lu o lu fa ta tu nga lue nga o lo ta tu alo atu yai ya fatas mai le nga le tua ma wa ile manuia wa se manuia le ta tu tunu Patalu pat foi ta poinga Samoa mai la vai mangu tele se pa e mangu hiti. Ta tai e kalesia pat fai tau langa fia. Ya fa malo talo. Fa malo tu ta puai. No menu o wase menu io ta to tunu. Fa stai lo tu pitola au. Fa stai i se tu malo sat petea. Malolo to tap ta poi mai o to lava mawai le malo sil fai pule va toi o tatu manatu to no fono nei ya fa wa ia ha o toi so to finangalo ya to no Palemene va tal fa tu so tina ya so ya wa lia lo pa suma le to sa le ala vai te tapu mai na vai te mata TV te minei fa tai lo talo le ma fai na misi lo matua nei le Fonotaga nei tapu poi mai ya ma mai no tu lalo pena foi so tina matua i sa fia ya foti le o iva so ma le on to sa i se vai tangata yo lo mo wai lo malos apea tamau tinga matua so tu malo fai tau langa fia tono sat pai tea ma lolo to talo a lolo to tap to boy mai ya awal faival to sui fa leo so to nap ta pai mai sei hoi se tala ta to sui e winga talo tupe le ai wa pe ma te nei ila te lenga la o fionga o te lango ina ele tu malo le tale tupe te on vanga uma to no este mi tala no ai me te tas e an to langa le o samnatu a le te lenga pa malo lo fionga le mista tupe malo le tau mafai lo tu le mai ya apena foi mtanga ruenga o to ngalo due ia ma mai pepa nei e lumo tato maotele ne yaso ole papitaia ia fa mo moai ile me tau fa mo moai fa mo moatu ia ni mana onga sa o mana o ai ma tu watu tal sangai minsta le o fatino le fionga ile minsta o so tainga masa ni lava na tu ni so tu amo fina watu ile fa le tonu ole sota inga telefoni ile vai ai leu te no foi ele lo tu malo ile me lo te no foi ya de sa ya o te fi foi me ai fa tal sanga e fa tai le o fa tu le po ole o te fo tu tonu mai lu malo fali ya o se foi te mi fatinga mata tu silo tu nei po tele a ole me sili ya le o me fai no foi to no lo fali me fai lo telefoni al mesa ai te fea rua i solo i fafo i se me mawai ia se coverage o le telefoni. Me le faftai lau o fionga i le mitstamal matanga renga i sau tu langa fo ina ave i le company ia ua fia si o mato vai ai. O leo to fea i solo i su ni mea i o lai lato telefoni na u fai mai alfa. A fafso ta ia fo i a matanga renga mai se matanga renga nei e mai si matanga renga ia te au. E bilia to ama walo ai le mesa ia e fiu e vivia to ele mawa
Ia, o le whaftaina e lau whionga. Lea e a o iei pe i. E lango ai il suili nei il whaale leia o a onga I mea nei o teknolosi. E lea I lava se isi mea tau te oanga iai. O le lalolangi le nei o le lalolangi o mea tau teknolosi. Pe tau te mana na o ai, pe le ai. This is the way the world is going, and we have to be with them. E tau te leo I loa e fuafuanga le lei ia au ngā le nei au unanga. Ia tātou o langa la aluruma, ia on tātou whale tonu lea. Pa au ngā tatau, pa au ngā sau. E tau te whaunga lo inisi au wala. E na whauringa lo le o se mese, o se au unanga e le te taun whai. Ai apa tā pena le lei ia au ngā le au unanga I le mea lea e tau te mana au ngā iai. Pei la o tātou awa onga, pei o tātou whalimai, tu langa mu whapena. O na tātou maua leo le benefiti, lea ngā I luma. Tu pulanga lea penu sau no seisi, tu pulanga lea iai nei. O tu pulanga matau tia le ata mamai, lea la a ngā I anga I luma. Alanga o leo o iai, ia tu langa nei, e fisosoani ai lato. This is the technical. Ma le melo le digital world, lea o lai tātou whanau, so I fuai o tō walo. Ia, mani au whanau. Lea o lai, tau te le, tusa tātou malama matamaitine. O le ala wale me whale tonu lau te whonga, tu atu atamu I lo grandson. Poto, whai uma. Mea ngā le winga ngā le tala, a o lea to a matana, pa tino au nanga nei. Mele lau whionga le mista, ia, au e te loto vai whape o wale o au ngā isi mea, pa o whao ngā ina isi mea. Ia, tilo sa lau whionga, ngā le mitanga luenga, whai se au wala, mea tau te mawhaia, ina au ngā, I le mea ngā taile au ngā, like we wanted it to be. What is the purpose, tau te mana, I po poto tato whanau, po poto alom whanau, po whiale nu, o wole whapena au nei au tawhau Apia. Tutusa I vai moso, ia, ma vai ngā isat paitea, le au ngalai e, le service e avi e, te tulou le, ta ua o le tumalo, o sui madu. Ia, o mai lea I le mistao, tu manga. Ia, o I foi sa, foi star sanga, ale nei foi tumalo, tau sanga la vai stari ngalu. Ia, lea na o atu mutanga luenga, ale fai Christmas. Matu sa vali le mea lea e alai on o pisa mai, o vinga mai. Vinga ngatu. Fio ngoi le mistao ngā luenga. Ia, ai mai se mistao tu sio manga lea la ua. Tali mai foi. Ia, o lea o le atau whanga solo atu ia inga o le whanga solonga. Po le tau amata o atu insinia po tai au ea. E tilo se te sira. Ia po le ale. Tu ai ngā tali ngaru le leipe fie foi lunga tau. Ia, o le ngangol whaftai, na o fionga le minsta. O le mele o le suinga o le tau. Ia, tunu. Ia, o nā tau te ilo uma. Ai longa i se ala whanga. O seisi o tātou e leo tātou mai tauina le te leo le suinga la o iai. Mai se lava le si o le tai. Mea sa mamau tai le sami e leo fati mai tu o mota malawa ai. Le sisi le tanga ruenga. Ia, o le lui tau alna. Tau te whea ngai ama le lui tau na. From now on, this is the challenge. I le lalolangi atoa. Ahe o te whatau au tātou I nei Samoa. Manu lai ti ona e si o al-sami. O te si ia lunga al-sami o runga o le nu atoa le la luanga I lalo. Le melea, leo te whaftai, leo te vai atu. Ia, whasa lau lima surua wheel tupu paketi le antu. Le wha mo mengi o te ngalu. Ia, ta ilo le whasoa lau whionga ile. Minsta. Ia, leo te vai atu. Le he sfuli milionga lea. Lea mai le paketi. Awal mele o climate change. Ia, talo atu. Ale lava ile. Te tani ngalu le lei molo te tumalope amata. Ia le ia ile. Paso ingo tupe lea, ngalo fa nusila, o te talo foi. Ma ne ale vai, o te tupe lea. Po atonu a vaenga o climate change le la fa so ia.
taringalu, o awala, o ala vai, o lau papa. Ia ona, whaasanga sawa leo, o tala sanga ale whaipule ia, il vai ngā tupe lea. O le sia ngā e alaua uma o le isi tupo toi o le vai ngā tupe. Nā se tua lalo po se whautuanga, whawhaingofi e fwoi tō whionga le, wai le uma i, ia tala sanga in mea nei, e mea neo te ringalu uma le a whianga o le o suinga tau. Haftai fwoi le usunga whono o tatu malo nalu. Whionga le mista ma, ia, mai la tau fwoi na malanga, i le pia le COP27, 28, le asa whaali le tātou te te. Ma le whainga neo whontanga nei. Whainga neo whontanga nei e pisa. Ai holo le taime whai eia whai unga mau tutu. Ian te alea le matapoto la le usunga whono mai nu laiti nei. Whai ala tō whai unga. Mo i lawa lea e pēri esi se whanau e rauti whi nau ai tonu i ai le whai al whai unga. Resolution. Ia, ai wha maloto lea la mauna. Sau i whasalalaunga, le te o Samoa, i whai unga lau whai. O ai, whisi ala tō whai. Ia o tātou sili atu le Apia. O le isi vaianga o le whatai tele le lau whianga. Le isi vaianga o tia o i aile fo sa tau o isi sui. E le tau ma whai al tātou atunu ia mamaa. Keep Samoa clean, keep Samoa clean. O te lei loa po le ale. Le isi to inanga nganda e tua i tātou. Ai awai me foi la tua e pe solo mua tonu le taulanga le mama. Le vai tai mea le o aso fifia. E tolu awai aso ele ini la pisi ra vea. O isi me pule ala tawa la pisi ia. Pe aluatu. Po le afo ele aso ele tuai. Ia o le mea ua watu la pisi au kea le aso walu ai le loli. O le whainga o mea pe ne tau lava tasi le aso. Pe lu aso. Aso ana tau lava e o fua mai foi a inga le taimi. E mai e la tau la pisi lu. Wa mai tu lua aso ele ia. Na tau te fia. Tiafau ma me o pusi o ta sei ma. Ia na matanga. I tau langa le taimi na. Tana ngona alfa no no. Tātou lea e ngai mai turisi o taimi ngal tele o turisi nei. Ia e pangale, o tele loa po lalmentu, whapenga po i savai, sale longa. O lea ini tangata o tae lapis. Ia, a o lea e loma tātou whontanga tele. Whontanga tele lea, tilo mai iai, i le mele la o mai iai. Awai mai la le whau atu lapis. Ia, na ngona ai le, o il whanau noa, a pea aile o laka tāpenga. O te varpeina le saunoanga sui o saunoa, ia ono lewo o mai tātou teima nawa nei aso. Ia o anga masani lava e mau pea wanoa, la o tātou toi te riu mai la sifono so ai. Tai lau whiong. O saunoanga sui mamalu. Ua whamalolo sifono nei aso, malo foi le whatoatoa ma le onsai. E whamalo ma toi whaftai atu i sui mamalu, sa saunoa nei aso fono, whaftai mo le tawawa meina o le tātou ngā ruenga. Ta whaftai at fo i tātou mauta mo le tau whainga o le tātou ngā ruenga nei aso. Ia, o ani anga mani tū, mani a mionga foi nei aso, o a foni saunuanga o le tau tamali, i le whaangaso longa o tātou taunumanga. Ia, ta oto ia i nei, tātou maua pia le whirangalo ma le loto whaamangaloai. Tāu sia le lofo le atua le aso taiao, ia e whamanatu atu tātou la e uli, mo stofi te itasi, ia e tusa o le tātou taula mua foi, i te atu sa wanga, i tina ma ta mai tai me whanau, le aso taiao, le tātou tala, ia whamanuia le tua i toenga nei aso, whaftai Samoa i lau tapo inga, i e pelanga le leo le tua, i si o tātou utunou. E tātou te rei tolpo, te tāusanga atu susifono, wai singano numero tasi, i sauni ese talo e whai wal tātou fontang. Se o tātou ui fōma te talo i le atua. Pe ona o so mātou a mio ea ua tonu le atuai, e le ai. Po se a mio fo i ua tonu o le nei Palemene, e le ai. Ai ona o la ua fio o le alofa lava la ua fio.
lea lava ua tau I paau, ma ua soliata le atua, le taamilosanga o le foafoanga o le nei aso. Ma ua toi uai faiva o lau Palemene ia na ngā ruenga. O le alea nganga e mātou te asu atu, le atua whaafetai tele. E ui lava ina lunga, e ui lava ina fetai iai mātou, ma faiva fo I o tala noanga, ma sau noanga, wha Palemene. Ai o le aunga ma le wha moe moe, ia manuia lo mātou atu nuu o Samoa le atuae. O la mātou tatalo le atuae, ia iai lo manuia I lunga o se o mātou nei atu nuu o Samoa. Ia e wha manuia I le fionga I le whongwhetalai. Le taitai o le malo ma le kāpeneta, taitai o le ituangai, e maise o le Palemene o Samoa. Ia whaapea o na utu mai le langi la lātou tofa. A o lātou whenga iai ma le tātā ngā mamanu I to tonu o le nei whanua le atua. Mātou tatalo I le nei tūlā le atua. A lofa mai, mai anga le lei mai le whai ngā malanga tau a matalo watunu. Ia e pui ala le atua. A wai whaalongo le atua le sio manga. I lou si ufofonga mamalu mapa ia le atua. A le manuia ma le file mua oe le atua lo mātou tama. Le alofa sili ese o Yesu Keriso. I le male mafutanga mafanafana malou lava nganga pa ia. Ia tu mau mai le ilunga le nei Palemene. Ia ilunga o Samoa mana au whaatua I le lalo langi atoa. E a mata atu nei. Se yo o le whaavavau lava. And everyone says, Amen. O te whaasisilatu wa tolpo nei tol mangat fono au whai tula fono, te uria le tula iwa tol sfulu I le taiao a taiao. O lau insiwa e au wala I se te ngā tupe mo le lumanai manuia. E mole puipuinga tau tupe o lau soifua, mai mawhai o na taunu no atu, mo so se mahua anga I te whina ngalo iai. Samoa Life, le insiwa mo tangata nuu o Samoa. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota. Vili magai lewa maua. Kopi manguele kapungia. Kompeni rope maua ngai. A fio mai nei loy le Federal Pacific Finance. No so mana onga tau tupe. Serving Samoa's financial needs.